Kurumzeri Times of Manipur gi Lok Sabha Election 2019 result ki ngasi khanna basungba program da miyeng tabiriba Times of Manipur miyeng tabiriba malim gi laiba miyang punopu Kishore Chandra Wangkim chana taram okchari nasi election result day ni koi India gi democracy gi khwadi gi chawdum ba kumai ni haina basungba general election gi phase tarik to na pangtho ke ba Manipur gi oina April taraga mathoi aduga April taraga nipanda thadana ki badung ba vote ki ngasi result me kunga humdoi hojik emerging trend lakpa hore hariba koi gi train asi aina hojik thamjarabda koi gi pung mapan gi bini pung a phawda phangjaba train asi inner gi oina BJP gi candidate Dr. R.K. Ranjan na lead tawduna chatli duga second da koi gi Congress gi INC gi oina na shona inaduna chatli duga outer gi oina koi gi NPF Naga People's Front ki so lorona lead tawduna chatli duga maningda hai tare koi gi BJP gi matena inaduna chatli hai basungba train so inadana koi gi BJP gi candidate aduga outer dana NPF ki candidate na lead tawri hai basina latest koi gi result Manipur gi oina result ni adana ai gi ngasi isugumba election result ki ekhan program sida guest oina election video bahari ban la iba koi gi train sing asigi matang da kari karamba oirak pa yage kari dagi ka ore ino trana kari soi ki ba lege haiba chingba kupna nena na buidam ege yet election video si convener biodiversity cell BJP Manipur gi oza ke somorjini oza taram okchari adu gai gi election video na editor kanglai pa ki mairagi oza wangkip cha sanjani oza bu soi taram okchari da oza somorjita lakse gi hojik live train si energy oina di koi BJP candidate ba Dr. Ranjan na lead tawga chatli haibagi early train hai tari ko lori haiba mukti na chadri tu pick up haibi local labor hojik pung ani ni pa na thiba hobi min tara tasle pung ani sibho da lead tawga chatli haibs da BJP gi wakalon da kari haina masi accept tawge kari haina wakal da phobi bi reaction tu teng thambi gani masi board hai base sir koi angkani angka masing de chat ka dabni emotional de chat pa yade ana obviously sasan amasu BJP gi amasu BJP ga chungchan na basing gi laibani na ekhoina 32 segment sida MLA masing kaya laiba kaya laite bani yengna taragadi adumang na MLA yamna lai haidna khoina lehta kar ne habdina taba see the example in Rajasthan BJP sarkar di paide du litti tawri pa shift to ho ya hairi pa adumak ti ai haibata nuaitre adubu Manipur gi ba train gi matungina sarkar paiba haigadra government pairagadi maduda favor si khara khara dum leibani na ekhoi gu jig lejeri ba BJP gi MLA si supna gi haina hairagadi kunma thoini ate til kemta tha dabada adubu amuk laksalapok coalition government am lakuni na ekhoi da MLA kunnana pabiro Congress ta tara haina pabiro aduga ani amana others haina parakanda kun tara ani kunrain thoi asidai da yana na Sri Rajkumar Ranjan gi oiribe area Imphal East haiba tare Imphal East gi thadari ba chang amasum phangado wa khoi gi expectation du yenguraga de khoi lak amagi mathakta phangaga chatkani Congress na ani subada CPI na ahum subada aduga mari subada NEIDP and others haina lakane Bishempur da su akoina ujaba amasung akoina nainajaruba ground work rule da yengjaruba matamda Bishempur gi kendra taruk leibagi manungda district sigi manungda khogi MLA mari le Congress ki ani le ada obviously akoina hisab parak hoina phangada masing du yeng matamda akoi lising yankai taruk ki mathakda phanga kanda Congress na lising nifu mangamu phangbaina panaje maduna exit poll gi wani uji thora kanda de amala ani Imphal West ta so adu sa man ngapi ni zik latest koi gi Manipur gi counting hai ta mafam 6 dagi kari paula ke have do imtang lakot chege hello takbi Dr. R.K. Ranjan na hausi fawda fangiba vote masing asi 27,208 hairiba khogi BJP gi mirep asina Congress gi mirep asidagi hausi fawda 8,981 gi masing henduna sali amaromda outer gi oina husi fawda phangba media center da phangba record ki matung ina outer da usik lai basti khoi gi NPF ki miref lolho S frozona mahaki khwaidagi nangnaba khoi gi miref BJP gi khoi gi
Benjamin Marty Bon Masing Lising Kunga Kuntraga Nitoi Sumna Humputare Hendona Mangzin Tari Housi Fawada okay BJP Goina Benjamin Marty and a Fangiba Bon Masing Asi 22,840 Fangi Aduga okay NPF Ki Miref Lolhona Housi Fawada 54,907 Fangduna Hariba Kogi outer Goina Uzik Lady Film Asini Aduga okay DC Infant West ki complex da akoi mafam taret haibadi hole number 1 G3 da thangmaibal amasung sagonman hujik thibagi thangmaiban thibagi thabak sta thari aduga hole number 2 fast floor da uripok kendra aduga hole number 3 linthoingambi hole da kaisam thong amasung singzamai hole number 4 da akoigi sengmai amasung lamsang adi hole number 5 ta akoigi konthosam amasung pasoi hole number 6 ta kurang nayani hole da langthabal amasung nauria hole number 7 da linthoingambi da wangoi amasung mayang impan amasung hole number 8 kombire hole da posten ballot ching ha akoigi thibagi thabak sathari haileba akoigi DC ki complex asida akoi Manipur Sarkar gi akoigi police ki makok thongba akoigi official singna 3 tier system da ngak sen bagi thabak yam kana locally loinana mari lenaba observer singna yamna bot masing thibagi thabak asida asoingam thoktana bagi damakta yamna section na yengsin bagi thabak su sathari Namgamaina Kangjaning si Huziki vote Tiba Haubasigi train si Kuzik energy wena BJP Nehana Takpi to go outer NPF ni Haina Takpi Adubo. In fact, Westki Tibam Haitari Mapam to the Quigi any Adugumba Haitari Chayet Naba or Adugumba Quigi Yana the Bagumba Topuba Huzipogi early train Pungani and Kitang Hagla Pasiboda. Don't be any issue or any problem Topa Libra has Siting Tambu. Fawagi oinadi Imphal West ki DC complex ta thiriba mafam taret asida chayetnaba natragana nungaitaba natragana adumba pamdaba thodok thopagi wafam di leite tawdabo hausi inner Manipur parliamentary constituency ki oina akoigi apunba akoigi ballot paper haitare akoigi postal ballot paper si akoi 33 thadopagi manungda 20 khak akoigi paper oiba aduga atai gaina akoigi ET PBS electronic transfer postal ballot system hariba akoigi electronic oiba posida akoigi kaino oiba ballot oiba aduna sigi machine si all over India gi oina cyber down toy haibagi wafam amkak leibana mari leinaba akoigi ERO na husi promising da marina hai phongdo iba wafam di hariba cyber down oibasna maram oirkanda hujiki kainogi oinadi thibagi thabaksi Sathadari, having you from Laban Natana, Todopa, Sida Sarang Nava, Nungaitava, Nata Sayanava, EBM Yadavi, Todopa. Zaki security Matang, the Tapi do Maina, quite 3 there, quickie security level, Nai, with the high video Dumapu, Mapama Dagi perimeters, Ketang Nakna Pum, the Wiggy candidates, give me voicing Sangus and Gupun Bokopagi, do we report, where Yaraga the camera, don't Adum site, Namir Payabakari, Pibum Lege, the Sigi counting area, Sigi Mapan, the Hibatare, when the Piriba, Wiggy security area, do Mapanda lady, but Miam to report Hibatari, Karipibum, the Lege have Zukitan Tapu. Inadi akoi bafam sida Tom Tibina ngaki mamang da INC ki candidate akoi ki onabagi sor mafam se laktuna yensil nambagi akoi fibam leki tawdabu akoi ki record na aidi ke hariba mire basi akoi na wari sanaba fangraga su technical ge problem hoibna maram hoikanda hariba picture du thabagi konong sabdi hosi mokidi laitri tawdabu akoi ki camera asina hoji DC Imphal West ki manung da leiriba akoi ki security measures sing amasung atai tai leiriba sing si akoi unnanaba sem sajage maruina mapanda leiriba security ki measures sing akoi basi amutang akoi ki camera na amutang round amtang leibiraga mafam sida leiriba security ki fibam sing amasung kari thorang locally bige haibing matang do amung akoi kesi thamjage Koniziming taribasi Imphal West DC complex lampi patal leiriba dugamba Imphal West ki koi counting tawhum mafam dugi leiriba security arrangement amadi mafam duda changba yaba mi sing gi haiba tare oina changaga leibagi phibam ni hu yenglibsi yam section na hu thabigi dumaina na kumana 3 tier koi gi maron ahum thokna hai security si ngak selaga hariba counting si yam section na
chathari aduga masidais da koi pamdaba thok koi pamdaba thok thok gi wafam di hojima ki di laite but koi vote masing thiba yaba yadaba gi matang da internet server down to gi haba ma issue ma dikitang pokhalai madu gi matang da koi latest report to amuk kana lakse ki but hojita koi DC Imphal West Complex Ladiban, a quick reporter, Nabumana Tabi, Matuna, Wangoida, quick INC candidate or even Nabukishona, 1,452 Pangaga, a Chatli, Aduga CPI, Dr. Narana, 950, Aduga BJP candidate or quick Energy as lead Toriba, Arkeranjana 2,743 Hidebasi. First round gi Wangoi gi result ni aduga Imphal West ki win apun ba yeng matam da INC na hojik chat le phangi basi 18,223 aduga CPI na 10,854 subject to correction ay ado ay kitang karato hobring correct mo tawag ki aduga BJP na lead tawri ba BJP na phangi basi Imphal West 27,208 hai ba koi gi kano si phangi chat li hai ba tare si BJP na lead tawri aduga INC na follow di tawri aduma pu margin si 8,981 ki margin laigre amarom dana outer dana NPF ki candidate Sosolohro na 54,907 phangi aduga BJP gi na 22,840 nabukuma thagachari koi any update laimon tamda munna guba na laksege aduga hari ba koi Imphal West ki thibam si natan atopa area gi hai batare koi gi inner gi oina phangba update su phibir kani huji maki oina nabukuma thagachari. Okay, I was asking that I'm like saying is it was trains, it was can only so like tapi ki to ni phone si mamangda. Then there are certain factors hai batare why BJP na sigi can you sing si lead to bunga mi no hai bisi hoji kare hai hai ya na but lead to bi sigi maram si kari no hai badu ma sincerity oi ba hai bana pan bigri the government good governance hai bana chiba pan bigri adu hoji ki lai ba train si yang ni was samjai masi lai bisi kari opinion thambi ni ba ya hoji BJP na inner lead tawri NPF na outer lead tawri masih ay ka okay RK ka photo ko subot kana bliti huji ki nge election di jinsi wala di after di huji kana na BJP na akoi kana na NPM na ali tawra dum sale masih hana dagi hawna ko expect to bosu dum panai manu so dum ki masih NPM na akoi ge adu masih sakhi gani adu ko masih ani subada di akoi BJP na ilakani ha masih akoi hana dum pir tawda akoi ge isi poll mak akoi CI na ma si hek thi bot lui bot tawa da bigi legi bot but predict na NPF ne henni haina predict to si maram si kari maram si kaino haibada NPF ne henni haibasi masi kare hagide haibada kanu singi uiba mugi assembly segment sin si ko ge NPF na masi ko ge masan power ari kari bui mani power any animak hai tare ne masi yam phajana ko ge tawkhibagi ama si kan hai media ki reporter ke dei ko anu masi ge adu ki report to ki sang wang ki ba adegi ma sida ko ge amna peacefully o shanti wona bo thada da kha thilai re masi da ko singi lam da ko manipur lon order si jodugum to ba hai da ko lon order sa batang de sing de ko ge ta sina ko ge khulai pai masing mayam hai da re atopa ko anam ka bu si da ko to ning ma to gi phe ma lei ba madu gi mami do ko ha ta ki ko ge after gi ko gi election si su mami si ka ta bo to wi adu manga su lei adu ga ta sina singi wona su NPF ki mayam si ko ge sama da ki bu mama ama tawa ko gi masina ko gi BJP ki mayok ta ko thabuk to guni bot bi ni haibagi ama swai lei sini se ko na lei se adu hujik lak da ko gi question hang bi de ba kano su ko gi ina da su akoi RK na photo bi to ki su kai de ina da su ko da ma mayam dum pa lai si yalam da si hujik si ruling government session tawri magi intake magi MLA akoi gi kunthai thoi lei de lei adu ga magi assembly segment si kunthai thoi tawri si ko ari da bachida sasal tor ba lu tor ba government adu gi magi assembly segment sing da magi MLA mam lei mina adu assembly ki kanu gi akoi gi election de su magi pot bhangi ba gi sang adagi magi workers sing na ko gi thabuk to gi ko gi bot ko gi cha hengalak pa do achma sina mayam pun mak si subaina mai magi MLA sitting MLA amum dai hibrina bot ko gi chang si ko yamna ko gi wangkhat bagi ko gi si lei hi ba ado amarom da manipur di ko gi ta seng manipur gi oi diba ko gi voter sing se na bo ko gi mana election kari no ba sa khanga ba adagi karamba
कोई कैंडिडेट कोई मिरब भोट थादरगा अखोई मणिपुर अमचुंग इंडिया से अखोई अफवा लेंगाक ओरकदे खंगगदी nga अखोई से ओइरोय अखोई होजे वोटर ओइरबगी वोटर से अखोई मागी कनो सिमरा खंगदिबो ina da laksige hosiki leiba train sida imtang hoi jasum jin thambi si koi inner da di leiriba hariba jan takpi gi dugi matung in di hoi architecture lead to have sida hoi chana ren lawrege but koi ha singi sida di ai we mo se oda samjai na koina chatpani na manen khamgum thoi adu BJP gi ba gi ba on look haibtare hoi adu yeng tar di in ching da tawri vote se any party gi dol natraga magi workers in thawai hakchang yauna tawgadabadu gi mahutta hujik se han nagi 1992 gi tawgiba clinching room da mutana up tawrakanda it is a fight in between Naga and the Kuki and Laksalakba topography of nature the yenga di Naga inhabitants is chawba hen missing the yenga so lak mari gi maya oira Kuki gi lak ohum oiba now the deciding factor is only 8 kendra of valley including ziri oira sigi matang si lak matam sida ayu ba mod ama this is my own opinion I didn't say anybody this and that pirak matam da there are certain few karyakarta haikadra worker thawai worker sathi bakra thore ai yauje si BJP ni ai yauje si Congress ni noi ngak tan nam lau ya bra akoi ju vote thada bagi right pi ga daune hai sida NPF se khara reflection khara muscle power na sai oja samjai na hai du natta bada khutna prem na thada badi thada biu adu akoi da ya ma thada biu ka hai ba gumba train khara su pi masigi train si umatam tai for example am tang pizza gya none district of nungba kendra sidai da thadari ba mi masing ji kayano har ganda oja samjai mi lising kumanga kuntaruk sing manung da mi lising kumatoi khare hen thadei ba pol percentage ya pol percentage adu gi percentage vote ka daune ba ka ba hai mane kumanga da vote yar mane masida akoina phangba report it may be right or wrong I don't know but so far as my own concern Mr. Gaikhengam is a heavy politician apart from that he is a MPCCI president and CWC member magi the lisingam changa khak piradi maji rajdi tawda bana pharabra swai matang ji la ba tam da kun sum longjero pawda masu lising nipan mapan phangne be my claim leje BJP su bole paga lising ma truk phanga legimne akoi gi su leiba karyakarta juna sir akhui bo changwa da to order ne haira mo issue khara adum laiko adan ningching bigadaw di there are certain cookies including in nungba kendra de leba se jawjang tek haira se oja sabjai ne na khagi bano jawjang tek to the madu as a whole in Naga area ni haira su cookies sing su masai own feeling ama we the thadau saibam lebi mo gi bo se kana chat ke ni yang kan da ka ba pharak taraga di BJP na khara kallina hairaga moi da dum piye ba then adudagi amuk certain koi cookie community sing na leiba si da ADC na jaga am lei MDC gaina madu khuddo in chalagum se but ta chala kanda another 3600 kumba ma phangba leiraba among the Naga brotherhood sing dagi lising ani khare hena phangni haigal agadi posi adai da lising taret kumam la e adudi taret ka nipan ga pulaga di taraga ngasai humdoi tara mariji chakra kanda lemori bidune NPF oina oira ka di NPF na phangdoi masing su lising drama thoi yaudre sumaina equivalent jat pa area su yawi the same thing happen in Tamenglong also adu aigi highlight di ainu thamjari di masi BJP na kan NPF na karo habidu natab certain amount khara lei karma phagi oina haibda cookie gi khun taret lei Tamai and Tausem Haise. Tausem subdivision and Tamai subdivision and Isipulaga Tamai Kendra Semeva. Adu Kampo Pidigi Hajalaga IT road as is Changosina Chalowa, do Labasi cookie kun Ahum Lake. I'm Maming Julay, convening a get the soul on the Kaifundai Kaimai, see the Sukuki kun Karalay Bako. I don't hide the man in Tada the Suboche Lisima Zatru, the Maknam BJP. At the Tekemo. BJP की वो ना तिके तक कागर बट नागा कोई इनाउ के कौन पाओ
हाँ कांग्रेस कारम बदगे मु बीजेपी लेपे काहुद्रे अदुर जुमाई बोचा ओम लेरिबा अदुदगी लोय लौथोकरे जो वोट खरा दुम लेबिना अजय मारक तना आई अखोगी रिपोर्टर दगी हाय तारे फोन तंग लौमिने हेलो ताकि करम सेंटर दगी ताकि तौबे हाय हाय Kali juga memang sertifikat situasi juga. First round Dr. A.K. Ranjan Singh, mana pangki posting 3845. Orang yang short Singh, mana pangki mana 809. Aduga A.K. Somayango Kaikuna pangki mana 257. Aduga Barantim mana pangki mana 299. Itu second round mana Dr. Ranjan A.K. Ranjan pangki mana 5265. Masih na manjul hadu jadi masih matanda. Orang nama Kishona pangkibuna second round 566, Ake Somayango Kaikuna pangkibuna 219, Mayangkam nama pangkiba 381. Aduga total dah masih mungkin hasil jadi masih BJP di milik mana popular juga Dr. A.K. Ranjan Singh. Masih total vote masih masih popular 9110. Orang nama Kishona Singh INC 1375. Aduga independent milik A.K. Kaiku. Mahal panggisna 476 aduga CPI milik Dr. Mayangkam nama pangkibuna 610. Kudapang assembly constituency oina mungkin hasil jadi masih Dr. A.K. Ranjan vote masih 2311. Macam jadi masih oina nama Kishore vote masih 1757. Om sudah A.K. Kaiku independent milik vote masih 328. Bagi sudah Dr. Mayangkam nama CPI mungkin vote masih 205. Kalau assembly constituency oina mungkin hasil jadi masih oina nama Kishore mana pangkiba vote masih 4010. Masih popular juga Dr. A.K. Ranjan ini sudah jadi 1607. Dr. Somayango Kaiku independent milik oina jadi mana pangkiba vote masih 581. Aduga Dr. M nama CPI mana pangkiba vote masih 528. Ketika assembly constituency oina mungkin hasil jadi masih Dr. M nama CPI milik oina mana pangkiba vote masih 1867. Aduga ani sudah jadi masih Dr. A.K. Ranjan 1742 votes fange aduga Ona Bakishona 1369 votes fange A.K. Somayango 1105 votes fange. Yes, good assembly constituency oina pada masih popular first round di second round di counting level. Dr. A.K. Ranjan Singh na panggiba vote masih first round 1746, the second round 1672. Pernah 3418 ang sudah maghihad na jali. Pernah Dr. Nara na panggiba vote masih first round 1710, second round 1462, aduga mahal na pula panggiba na 3172. Oina na Bakishona panggiba first round 1071, second round 1104, aduga upon masih 2175. A.K. Somayango Kaikuna panggiba hand round 572, alis round panggiba 498. Puna panggiba vote masih 1772, kalau assembly constituency oina masih hasil na jadi masih Dr. A.K. Ranjan Singh 2,592 votes fange aduga ani sudah oina na Kishore Singh na 2,301 votes fange nara CPI milik na 431 fange aduga A.K. Somayango Kaikuna 311 fange. High report sekolah popular legend. Okay. Aduga hai mafam tu koi pam da thoduk na thok pa chingban ra na koi workers ngi mar ta hai ra ta na paradas ni tol ngi mar ta ukhatna ba du ba condition any tension lai bra ju tang tambiram. Hari popular di pam da thoduk sing thok ba committee khana chena ba sing thok pu di thoduk di lei. Okay. Aduga house chathari ba counting season na kari assembly gi no kai kai chathab no ha tang lai ga di tapiu. Hari popular apa yang terjadi counting ki terjadi koi assembly constituency sing si hangang kudrap dan kulai ketigau kaidau amadi yes ku kian kegi aku ye result sing si terjadi pakada ba bau sing. Okay. Am thagat sari onel hoji koi na executive ba koi gi line adu koi Imphal East district ki TCG complex gi ai tare pon pat gi koi lebir ba onel na tapir pa koi gi samlapa koi gi Imphal East ki different koi gi tonga tonga ba ke sing sida lai ba hoji chatli ba pattern andak na trend duni tham thanjai ke Manipur gi अभी चीफ मिनिस्टर ओइबिरी बा हाइबा तारे कोई सीएम बिरेन की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी ओइबिरी बा वही हंगांग दा बीजेपी ना 3845
45 sweeping vote ni hai tare masi aduga second the inari bisi INC gi 809 so look at that was you quick phangi ba pattern se I quick haingang gi oina BJP candidate na 3845 aduga INC gi 809 ni hai was first round gi ni aduga second round da phangi masing si BJP gi oina 5265 aduga INC gi oina 566 koi gi CM gi home polling da di koi gi home constituency ni BJP na koi gi tanaba phangaro de mong da koi gi lead tawre ha bisma koi tamin na hai jabatare aduna punna phangi si hangang da BJP gi na 9110 aduga excuse me masing amtaga koi line amtaga lawji gi aduga hai koi gi tally hai koi gi number 6 amtaga thamse ke hello hello line disconnect to you mali hojik thamji gi bedoi na haingang gi ni total masing BJP na phangi misi 9110 aduga INC na phangi bana 1375 again look at that muting yeng minasi 9110 BJP candidate RK Ranjan na haingang da phangi ba hojik ki oina phangi misi 9110 aduga INC gi oina na bikishon na 1375 aduga independent candidate ko gi kaiku RK Somendro na phangi si 476 aduga CPI gi Dr. M Narana 610 so hangang da di almost BJP na koi pull up sweep tawre haina loba yar ha ta khundrak pam kendra koi gi number 1 khundrak pam kendra gi uji phangi ba koi gi train z BJP gi 2311 I repeat that 2311 INC gi onam na bi show gi 1757 2311 1757 like says keduga independent candidate kaiku gi 328 aduga CPI gi Dr. Naragi 2055 sina koi gi khundrak pam kendra gi ku report ni hai go mafam si da koi no ji yeng ba ya si zai thambi gi ba MLA si koi Congress ki MLA ab however khundrak pam da hoji BJP na lead tawi hai ba si zagi BJP gi di kahani win-win situation ta ai gi laizari ba MLA duna hotna jar gi mathak ta opposition na lingi ba constituencies da so hoji BJP na sweep tawi hai ba suma ai phangjabni ne khundrak pam kendra gi oina koi gi former speaker ne hai tare te tan as ba comment tan khundrak pam kendra gi oina masi pizage why lisang sinna karakpa amasung karakpa du da anti incumbency si wangakpa khundrak bom kendra na pamisi community hall sab du na tep khundrak bom kendra na pami di low siba khotpa da har nung chaiba natam chana mapam piba ade awaba ising sau pangba mayam sine ba aduda sahi ani ga tha ama makhagi sarkar sina tawde budi pin da bani yam hai hai bu yum sami janga hek sarakpa so anti incumbency factor yam chaw gas connection da pre condition janga ku me pirakwa pi re hai Narendra Modi hello hello takwi disconnect amu taw yu mali yes continue taw yum sabase yum sabje nupa di khangde nupi di amharau je ba amtang lai jai waru bi ya ngasi di koi gi live ko ni na update sing si lak masi koi amuk tat krem technical problem masi likewise adudagi prime minister arogi sanman yojana lairabagi pangkai da leraga hidak lak dak leiba ngamdabda chani chohum ama free daga layeng chala gadi adui mungduna khalam daga wakan letrin lejada bda letrin chohum jami sajala di aduga khanga da wakan hello 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 why we are yes tam you good governance ni good governance ki mami tarak hai tare purani hai de hai jero I am not saying that Mr. Lokeshwar kaim tawde tawi adom da nataba sigi anti incumbency mayam ama ade khangau da siri birena Imphal East ki somung area da Imphal district hospital ama sarni ka hai da intellectual circle sing da yam nuai ja ba ha sadra ma bo su jatra hulle tawrani ka hai nuai ja ba ma lakba sigi certain singjigi mi sing sine ba vote ta convert tawre is akhon pa yam sem su convert tawm ya hello dai bi have kai takpiu hौजी फाउबदा अखोइना DC Imphal West की ओइना लेरिबा पोलिंग स्टेशन अखोइ तरा हुमदोय असगी हौजी फाउबदा अखोइ सेंगमाई उरिपोक अमसुंग कोंथौजम केंद्रगी अखोइ
अहन राउंड अहम सुब राउंड लोसलप फाउगी रिजल्ट अखोई खुद लेब फंगे मीडिया सेंटर दगी अहनबदा अखोई सेंगमाई केंद्र की अखोई कांग्रेस ना INC ना 1560 अदुगा CPI ना 455 अदुगा BJP की ओइना 3398 हाइरिबा मसिंग असे सेंगमाई केंद्र की ओइना अहनब राउंड की फंगबा अखोगी रिजल्ट नि अदुगा उरिपोक केंद्र की ओइना अहनब राउंड फाउबदा फंगिबा रिजल्ट असे INC दा 957 अदुगा CPI दा 2264 अमदी BJP दा 1052 हारिबा मसिंग सिंग असिना उरिपोक केंद्र की ओइना फंगबा उरिपोक की BJP की तंग हनबियुबा NC की ओइना 1130 को 1 फंगे CPI ना 1160 अमदी BJP की ओइना 3818 फंगदुना हजु फावदा कोंथौजम केंद्र की ओइना लैरिबा अखोगी बोट मसिंग थी ओके नबकुमार ताबिबा नबकुमार हेलो वी उरीपोक कंट्रोल सब अमतक हनबी ताई उरीपोक केंद्र की ओइना अखोई अहनबा राउंड फावगी मनुंगदा लैरिबा अखोई रिजल्ट असि मीडिया सेंटर दगी फंगबगी रिपोर्ट मतुंगिना अहनबा राउंड दा उरीपोक की ओइना INC की 957 अदुगा CPI की ना 2264 अदुगा BJP की ना 1000 ओनली अदुगा हौजिक फावगी अखोई मीडिया सेंटर सिदा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना ओवरऑल इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की ओइना हौजिक फावदा फंगिबा रिजल्ट असि INC की ओइनाम नबकिशोरना हौजिक फावदा 40,736 फंगे अदुगा CPI की मोयनांगथेम नरना हौजिक फावदा 22,295 अदुगा BJP की ओइना डॉक्टर राजकुमार रंजन RK रंजन हौजिक फावदा 52,055 फंगदुना मागी BJP ना ख्वाइदगी नंगनबा लंबा कांग्रेस आईगी ओ नबकिशोरदगी हौजिक फावदा 11,319 हेंदुना मांगजिन थादुना चली अमरोमदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की ओइना हौजिक लैरिबा फिबम असी अखोगी BJP की मिरेफ बेंजामिन मार्टियदगी NPF की मिरेफ सोलसो लोलहोना अखोगी हौजिक फावदा 55,739 हेंदुना मांगजिन थारी हारिबा अखोगी NPF की मिरेफ लोलहोना हौजिक फावदा 86,289 फंगदुना अखोगी लैरी अदुगा माकी ख्वाइदगी नंगनबा अखोगी मिरेफ BJP की बेंजामिन मार्टियना हौजिक फावदा फंगिबा मसिंग असी 30,550 फंगदुना हौजिक फावदा अखोई मीडिया सेंटर दा फंगिबा रिपोर्ट असी नबकुमार नुंगाइजरे अपडेट तुदी बट आई कॉन्थोजम की अमुतंग हननब अमतंग हाइजेबा कॉन्थोजम की डिटेल अमतंग हनबियो कोंथौजम की हुजु फावदा फंगिबा रिपोर्ट असी INC की 1131 CPI की ना 1160 अगवा BJP की ओइना 3818 थागतसरी अखोई एनी अपडेट लेबा कांदा मुग कोई सिंसोय सोनम की लाक्सेगे होजे कोइना वाई साना जगिबसी कोई DC इम्फाल वेस्ट की कॉम्प्लेक्स लेबिरिबा कोई टोमगी रिपोर्टर नबकुमार की रिपोर्ट नि होजे फोपदा लेबा लेटेस्ट कोई ट्रेन हाई बतारे इनर की दा कोई BJP ना 52,255 फमदना होजे लीड तौरी मागी मकनिंग दा इनर बसी INC की ओनाम नबकिशोरना 40,736 अदुना BJP ना INC की होजिक हेलिबा वोट मसिंग होजिक की लेटेस्ट रिपोर्ट ता लिसिंग तरागा माथोय चहुमगा तरागा मापन 11,319 वोट BJP ना हेलगा INC दगी इनर की ओइना चटली अदुगा आउटर की ओइना ऑलमोस्ट कोई NPF की कैंडिडेट सोलो रोना 86,289 फंगगा दुगा सेकेंड BJP की कैंडिडेट बेंजामिन मातेना 30,550 फंगगा around 55,739 की मार्जिन लिसिंग यांखई का मंगा रोम कोई NPF कैंडिडेट ना BJP की कैंडिडेट आउटर की होना बेंजामिन माते देगी हेलगा चलिए दना ऑलमोस्ट कोई स्वाइड समझा देगी कि वकलोन तंग लौजे के NPF ना चली सी
again NPF ตะยิงก็ดีใส่กี่อุตสาหสมมติจะทำบิเกบ anti incumbency factor ดูตาดิบรันตระกันนะ NPF สุดสกัดยาวกว่านี้นะมาดู anti incumbency ตาดีสกัดยาวจะก็ only 4 MLA ก็ตอนนี้ให้เสร็จป่ะ so ไอ้สิ่งที่4 MLA นะ walk ตัวเราพอได้สุดยอดนะใส่กี่ lead ตัวเราก็จัดปังกับ margin sweep ตัวไปอยากไปพิมพ์หลักไปสิการีนะโอเราไปอยากแก้สิ่งต่างๆมาชียังวันนึงไงนี่ว่าสกัดสิ่งที่คุยกันคุยกันคนกันเป็นที่ยาวสิ่งที่คุยกันไม่ได้กันตัวเนี่ยบ่อะดูคุยกันสิ่งที่มาดีสินะมาดีสิมุงแต่อากันตัวเนี่ยคุยกันพอร์ตโปรคุยกันมินิสเตอร์โอ้ยกี่เป็นมินิสเตอร์โอ้ยสิอะแต่มาหุ่มมาดีกันคุยกันกันMLAเลยเนี่ยบ่อะดูบ่มาดีสินะคุยกันสิ่งที่คุยกันสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันวักตัวมันทำได้อะสุดยอดวิลต์ตัวกันเนี่ยสิ่งที่วันนั้นฝุ่นยังไงบ่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราใช้กันคุยกัน NPF สิคุยกันว่ากันใช้คุยกันอาร์คิวตั้งฟิยามเป็นทับบีเลยอาร์คิวที่มากี่ยามนักบุญโอ้ยยาบ่โอ้ยยาบ่ทับบีเลยก็อันนั้นมันสิ่งที่คุยกันnaga amasung akhoi cookie community ani gi barak si chu akhoi ga sai gi akhoi gi voter jam ba hen ba are gi bo yam to bo hen ba sim ba pun ba akhoi gi mase arke kono heli la akhoi gi kono na naga heli na adu factor simba leiba adu ga taseng haira di NPF la akhoi gi manipur gi ausar si log dam ya di hai ba sim mo na ekta boy ari ba sakti to ni hai ba si am lei ram ne ba adu sai in hai jab to adu taseng ma si da fight gi maru oi ba di sai gi board si da sai gi ai gi ma si akhoi ma san por ma si akhoi kai ma khra di ma si choi da gi yaw re na hai ba si da ku lei ma si ga me chi khang ma adu kan me jana how to control to boy do kai ngam ga da ba ngam da ba gi du lei gi ne ba adu ma si NPF quiz de ko na kan da si de akhoi gi outer ram moi na si choi da gi moi na will to ni hai ba si ma si lok thok phok ja da ba gi film na ma ne 55,000 to hen bai 50 ma si de da ma na hai na ren ma si do ai ma si de yam naท่านไอ้กระชุดใดยังง่ายชุดใดตีนั่นกันเลยManipur river identity or the film sincerity. Okay. So ladies and gentlemen, for those who are watching this live across the globe, I know Zik Tamzaning is English like Tang Haiza Batare for the non-Manipuri speakers viewer get a Tom Haiz Matabu or worldwide the Yang Punina Think Tamzage. In Outer Manipur parliamentary constituency, the candidate of Naga People's Front, Soso Lohro, is leading with a vote of 86,289. Soso Lohro NPF ki vote say 86,289 latest reporter, and then closely followed by, I wouldn't say closely, but yes, BJP with 30,550. So the margin between the BJP candidate and the NPF candidate is 55,737. So we can say that in Outer Manipur parliamentary constituency, Naga People's Front is likely to sweep hai batare ai likely na thamjage maram di probably koi tampaki thek taba yaurum gini hai jeta adana azan sai da koi amtang outer gi koi gi sai gi ching da ye if Tom to be is entirely say subscribed throughout India, I should say in English, in Hindi both. Yes. That is a better part of you. Yeah. Adu koi na zik thamjaning is sai gi ching dari hoi NPF ki kano ni hai adu tampaki ahum thiraka do BJP ki let me narrate that kind of things. In out of 3 constituency of Senapati, mainly Naga inhabitants area, they are the one of the biggest population voters. Senapati, particularly Mau, Karong and Tatubi. Obviously, they are casting their vote at the rate of 90% each. It's a very huge margin. Now the question is how, in the name of God, this 90% comes up. That is the funny question as well as the big surprise question. Because we cannot say in front of the media house or say like that. Everybody, people knows it what is happening there. But excuse me, but see, NPF is your coalition partner. So are you going to say that the election was not a healthy competition between NPF and BJP, which is a coalition partner? No, let me clarify that first. This is a coalition partner. There are certain people who have their individual character is come out first, not the common people agenda. Out of 60, 21 is completely from BJP side, and coalition made together. This formation of government is made. In the earlier part, up to the last end of the 5 months, they never mentioned we the NPF will be go fight with BJP. At last,
where there is no time, they are mentioning we will start it to campaign and fight for the election. Okay. And BJP become a dilemma. You can't do nothing because we are a central party. Whatever the central leadership have said, we should follow it. Mr. Biren can't do nothing. That is why the same thing happened in NPP also. They are also doing the same thing. That is why we are fighting friendly contest. Okay. But you see, there are certain things which we cannot expose in front of the Media. TV camera or media because I don't know. I believe people understand. People understand it. Yes. That means in the part of the Senapati, I am saying you, 1 lakh, some 17,000 casted the vote. Can you imagine 1 lakh 17,000 casted the vote means 90% out of 90%, 75% of the voters in favor of the NPF will be done by जैसे कि जनादेश के हिसाब से वो वोट नहीं डालता, एक आदमी आकर कर रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकता है? तो वही बात है, मैं दोहराना चाहते हैं आपकी तोम टीवी के जरिए, तो उसी आधार पे उसी आंकड़ा पे देखे तो देयर इज नो सरप्राइज दैट एनपीएफ वालों को ये अच्छी के ऊपर जब आंकड़ा आया तो इसमें कोई समझौता वाली बात नहीं हो जाएगा. ओके, थैंक यू. हजी कमेंट की मतान नहीं है, हजी लेबा आइना हजी हंजकी coalition partner ni NPF and BJP at last moment the NPF na koi matom da chalani having decision lauri having wapam ne thabigi se aduna dilemma ma koi anga pa mondi thoki, but still yes, BJP na outer da koi second taraga chat pai basi is not a bad thing. Adu bu ko ai hji lakchani se augi oja samjai de wahang amtang hangje de inner gi figure amtang hji aina Navakumar gi phangje ki figure du inner gi wana BJP की कैंडिडेट आर.के. रंजन ना 52,255 लिसिंग यांखई का निथोई का चनी का यांखई मंगा फंगदना लीड तौरी अदुगा नकना ना हाइगद्रा INC की कैंडिडेट वना नवकिशोर ना 40,736 फंगदना इनरी है बता सर मार्जिन सी 11,319 लिसिंग तारा का माथोई चहुम तारा मापन हौजिक BJP कैंडिडेट ना INC कैंडिडेट की लीड तौदुना चटली है बिजनेस स्वाई दाई लाक्सनी से समझाए मणिपुर दी INC सी करी फिबम लेगे आउटर ददी कोई मसक उद्रे है यारे कोई मसिंग थी बदो यावरक्रे कोई ना अनि खतंग पीरे फर्स्ट सेकंड खतंग हाउएवर इनर ददी होय सेकंड लिसिंग तरा माथोय मु हेली होजि लेरमी बा कोई ओजागे एक्सपीरियंस ता अयुक्त द थी बजी कराय कराय एरिया थिनगे दोगा कदाय वादा पिकअप तौरप याबगी कंडीशन लेगे नत्रगना होपलेस तारे ना हाइदोरिब्रा कई थमिले कोसी हुजिकी केसा हुजिकी ओबे ट्रेंड से सिगी येगदी मसी कनु या कोई नंबर सी कांग्रेस ने कोई की मसी खरा हाइगलकदब एरिया से कोई कनो दा कोई की टिदिम की बिशनपुर साइड से मसी किता कोई एक्सपेक्ट तो याय अद माना दगी कोई की सी कोई की कनो अतई थोइदोंला मसीदा कोई की मजेदा जो लेटबरे खले ओके अच्छा why BJP now so successfully got to despite lot of issues adagi ko thop mamang ko lei sai ga su INC candidate music lei ba si pibam kani comment pibini adai matang de pira the all Northeast region go in PJ ke Manipur ngakte PB there are certain issues and non issues are there. It may be border pillar, it may be JCILP, it may be blah 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 university. At last citizen amendment bill is one of the blunder and one of the most shocking things in the state of Manipur. Same as Assam. However, Assam got realized because I don't know. That is why in the train when you have seen in the TV, Assam get 9 majority in BJP, not aligned partner. The same thing. 9 out of 14. We are approaching out of 14. We are providing only 10. 9 8. One is I don't know. Rest is in Assam Ganasangha Parishad and the Bodo People Democratic Alliance. So this is the effect of the CAB. The same thing happened in here also. Where is the CAB? I am trying to say it. Where is there any issue of CAB? Issue has mama na like me issue do adugi Taiwan na bada hojik BJP ne lead tawra isigi wahan tok tu khangbi wa haibni ozana ji thabi si hello takpi हुजिक फाउदा अखोगी मीडिया सेंटर दा फंगबा अखोगी रेकॉर्ड की मतुंग इना अखोगी नबकुमार आई इना मणिपुर पार्लियामेंट ngam jadre ai nghatang amuk leiraga
कोई लाइन से मु कनेक्ट तौजगे हुजिक मकी ओइना दोंगी साउंड दो ताब ngam दबन नमरम ओइरगा अदुम हाई दु कइनो खंगजेद्रे अदुना ngatak लरगा मु कोई लाइन से मु कनेक्ट तौसी हाब थमजगे हुजिक ओइना नबकुमार ना कोई स्टूडियो का लिंक तौना बहन नजरबने दुमक पुगी लाइन खितंग नुवाइतबन मरम ओइरगा ताब फंगिदे बट यस वी विल गेट द अपडेट एज सून एज वी गेट द लाइन फ्रॉम DC Imphal West ओजाउजी लाइव कोई पैटर्न से इनसे हंगजेगिबा अनम्बना थीद्री हाइतारे हुजिकसे अदना हेनरिबल लिसिंग तरागा माथोय स्वाइस देसदा डिस्पाइट कोई लेरिब इशू मयाम ममांग थोके इशू मयाम सिपुनमक थमग्रगा करी सुमन पिकअप तौबो याबगी स्ट्रॉन्ग होल ओजान दिपनबिरी होगी नंबोल देदी बिसेनपुर थौबाल थौबाल एरिया खरा लाकदौरी हाइबसिमा अकोई हुजिक लाइव थीबनी हाइबता हतारे कोई डिस्ट्रिक्ट खर फंगद्री हाइता मदु फंग है फंगबगदी कोई चपलाबा फिगर अबदी कोई फंगमंग अमद्रा न खंजै हेलो हेलो नबकुमार ताकियो हौजी फावगी होइना अखोगी मीडिया सेंटर दा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की होइना अपुनबा अखोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस CPI अमदी BJP याउना तोंगा तोंगा बसिंगना अखोगी दोल सिंगना फंगबा अखोई रिपोर्ट अमख अखोई अपडेट होइना उसी मीडिया सेंटर दा फंगे मीडिया सेंटर दा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना हौजी फावदा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ना हौजी फावदा 213 फंगदुना कोई लेरी अदुगा CPI गिना 28,596 फंगी अदुगा BJP ना 66,218 फंगदुना अखोगी BJP की मिरेफ RK रंजना मा की ख्वाइदी नंगनबा मिरेफ INC की ओनबगी सोरदगी 13,000 only 5 फंग अखोई हेंदुना मांगजिन थादुना चले अमरोमदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना हौजिक फावगी ओइना मीडिया सेंटर दा फंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना NPM हौजिक फावदा 98,372 फंगी अदुगा BJP की ओइना 40,455 फंगी अमरोमदा INC की मिरेमना 23,843 फंगदुना NPF ना हौजिक फावदा BJP की मिरेप तगी 57,917 हेंदुना मांगजिन थादुना चले अमरोमदा अखोगी DC Imphal West की मनुंग दलेरिबा तोंगान तोंगानबा अखोगी होल काउंटी होंग तरेता हुसी बोन मसिंग थीबगी थबक यामना कन्न सथरी तौबदबु हाइबा अखोई मसिंग थीबा असि अयुकी पुंग 9 दगी हौगदबदु अखोगी बैलेट पेपर हाना हांगदुना थीबा हौबगी थबक पाइखतपना मरम होइदुना पुंग 9 गा मखाइदगी थीबा हौबना अखोई DC Imphal West की ओइना लाइरिबा तोंगा तोंगानबा केंद्र 13 एसगी बोट मसिंग थीबगी थबा खरा मखाइ मरखना खंजनिंगी से होय अदोमना लेबी इम्फाल वेस्ट तदुनी बिनी खंजे एदुमपु मीडिया सेंटर दा बिष्णुपुर गा थौबाल गी करी करी रिपोर्ट लेगे हाबिसु कितंग फंगबिरगदी मदुमा हौजिक लेबिरगना होय हौजिक ताकपिरो दुगना नत्रगना मथंगी कोइगी लाइन कनेक्ट तौबदा मसिबिसु कितंग ताकपिरकनी बिष्णुपुर गा थौबाल गी अपडेट कितंग केसी मथंगी अखोइना अपडेट लमा पिजरक मतमदा लेहौरिबा लेमौरिबा थौबाल अमसुंग बिष्णुपुर की ओइना करी करी मीडिया सेंटर दा फंगबगे हाबदु थागसरी नबकुमार मुकन्ना कोइ नबकुमार इम्फाल वेस्ट DC की कॉम्प्लेक्स लेरिबा कोइगी टॉम गी रिपोर्टर ना हौजिक लेबा लेटेस्ट अपडेट सी हुजिक लाकपदा इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेरिबसी INC कैंडिडेट ना 53,213 लिसिंग यांखै गा हुमदोइगा चनी गा 13 फंगदुना चटली अदुगा CPI की कैंडिडेट नरना 28,596 हाइबे लिसिंग कुनगनिपान यांखै सॉरी चमगा मौद्रागा तरुक अदुगा BJP की कैंडिडेट ना लिसिंग हुमफुगा तरुका चनी गा 13 सो BJP कैंडिडेट ना 13,000 होइदनी सुपना 13,005 की मार्जिन दा लीड तौरगा कोई BJP ना इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन चटली वेयर इज आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दना NPF की कैंडिडेट 98,372 लिसिंग मरफुतरा निपान गा चहुम गा हुमद्रा गा निथोय फंगुना लीड तौरी दुगा इनरिबा मथंग इनरिबसना BJP की बेंजामिन मातेना लिसिंग निफुगा समरीगा 55 बेंजामिन माते की फंगी बजे 40,455 whereas NPF की सोशल लोरन फंगी सी 98,372 vote so margin सी कोई येंग मतमदा NPF ना BJP दगी हेलसी whooping 57,917 फंगा होजी
NPF candidate na lead tawri however koi na valley da leriba outer da chanba hai ba mafon sing si thiek triba matam thiek triba na maram oiraga koi kari ora kadagi habisi khangmangam de where Chuchanpur gi su way report Chuchanpur se assembly segment ya na kai la kadagi gi habidi BJP hopeful oiba ya bra du ji Kangpupi lady Kangpupi lady hoi Chuchanpur lady tapi kara stronghold akhoi leiduri si akhoi gi hisab na pajabada BJP ne lising marfu gani pan muk phangani tampakta masidadi NPF se lising manga dagi pangen helero Chuchanpur da moi lising tara dagi pangen helo akhoi humdra phangba adagi Kangpupi dadi tara ina dum babiro humdra phangba sorry si thire si di mau ukhul akom la tameng long de hen gi bane ba dudi akoi na kaya na chung da ba so hai bisi koi na chung da ba ido tapi isi da somo BJP gi thaja ba ya khala lei BJP gi bisi hausi NPF na lead tawar ga chali bisi naga dominated area gi yes wani thi ba su moi de dum thi bina ko jan haru kare ba ada lakpo yari bisi koi gi Kangpupi gi lakpo yari whereas koi 2 MLA ni koi gi Kangpupi da koi gi segment of lay da ani ma BJP candidate BJP gi MLA oi bani whereas Chuchanpur da so again pick up tawpa yari whereas home polling oi ba kan di koi technopol da di kari yes of course adu da di akoi na yam seng na haje taragadi Naga inhabitants area population is more thicker than the Kuki inhabitant so it is a fight in between two community that is why we said akoi better di oi much better so but akhoi ni he ni habide ai hairoi hoi maram ni masi akhoi ni yadaba angka ne maram aduna technopol da naga mayam le maring nungning habi jabi sandil lesu naga mayam le adna masing di tawma tamda haido ga yen khara lakani maram di kuki da so ani lepsale thanglen ki gen haiba ma jaugi sangkan pau haiba adagi mate haiba ma ado asom dagi so admai lepe ado luri bidi BJP ta atamna na sarkar pai haidna NPF pa khara mukhamukhi tawne ba inaba khona ba sarkar pai da ne congress ge di lengon na ga chatpa gi pau ju tai masi off the record ni ko ai le khangwada duba wa tawe ba aduna congress ka mo gi di masi mana oi ba khot ba gi dum lei ba ya adara aina haijeri na ai ji vote le pe kai ku ne na khanbiro thangoi banda ai ji vote chani gaktam phangadra ne Kaiku wang na phang da to hujik phangal lei si home polo how young dream likewise at my tawdna adu BJP ki home polo wale ya ba BJP ki home polo wale the same thing Congress ki James Kasum hairi se magi inhabitants se tangkul whole area se gi manung da Victor Kaising ene Risang Kaising ki masan rupa se gi home polo ne ba BJP और मगर तो की बस सोमी का सुम जी मसे नुपाने बा सी जगह सी द NPM ने लोई लो रनी हार गदी God bless them I don't know exactly aduna sigi port mayam ama ari ukhul ichep da ekoi gi anchor da haije ni se taw kamjong hai ba district sigi phungya rai bi se sida ko Kuki vote lising mari le si kaubi gano madu sasat kau ya do ja samjai di khang ngani ukhul proper si dei da Kuki gi khun am le ko litan vote lising taruk le ko si chu kaubi gano ba hujik ti naga Kuki ne pinar amina community wise la e ba aduna ne ko na BJP na phangda ba haiba udre idi naga gi NPF ki party that belongs to the kangbu na asa chauna vote si lak ahum makhai lak ahum ga lising humbu si thadare lauraga su lising nifu ama yankhai amadi congress ka kaino ga BJP ga pulga lakthoki matan moina phangdoi phosi okay adai du su khara nai na bam sangbagi ai no ji de early to predict like that but अगर परिणाम अगर बाद में आएगा तो सब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी फिलहाल अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दिल्ली की बात करें तो एक ज़माने में यानी कि 16 लोकसभा में बीजेपी को बुरी तरह हारा और लिलोंग खास तौर पे लिलोंग केंद्र वांगखेम केंद्र और थौबा लेसांग थे में कुल मिला के उन्होंने 25 के ऊपर आगे निकल के आया। अब की बार हम दावे के साथ कहता हूँ हम 6000 से ज्यादा नहीं होंगे वो लोग। ओके अपडेट हम कोई लाए कोई कई अपडेट नो हम तक तामिन से हेलो हाय दी थौबा जी में है हाय दी पासवान दा कांग्रेस ना बहुत सी मंगा दा जब हम
kan hanbiwa Congress ni vote masing ngapi gani Congress ni masing gomta kan hanbiwa aduga after ni wala si fashion do si yawe sekarang sudah yawe adu overall wala hajar hai jika INC politik tahun mereka sama mampu untuk mengajar teori aduga BJP na politik mereka satu cara mereka mengajar sekian jadi FPS na politik mereka sama pun cuma pun mengajar kan daya juga NPP na politik mereka sama mudah tarik mengajar fokus sendiri sekolah. Okay ado lilong gitu gomta kan hanbiwa lilong si ada campaign lilong si INC na teori ko hai bi Akhirnya dari Sumatera, jauh mungkin mengajar teori atau BJP na posisi mengajar sama mengajar mengajar sekian dari. Okay hai wisi si kari kan bag si aku di assembly thi mengajar sebenarnya pun mengajar satu dari. Okay Hauzik atopa kari koi Thawal district ki oina atopa constituency sing kari karamba uska susing ki masing thi ba chathari bage habdu sikang tabio Hello. Lilong की कोई फंगजरे लिलोंग न तब तो पा करी थी बा हौरब्रा करी फिबम लगे थवाल के काउंटिंग से हाइबन तो कितना थंबियो लिलोंग ना अहम थी बने को की के इनर की है अदो लिलोंग जो अधिक फंक्शन की की कदम फंगजरे या तो सेकंड ऑन की सर फंगजरे सेकंड ऑन थी बने को ओके एम नोइजरे अदु म थवाल की अपडेट लाइबगा कोई लाइन लौजर के दुगा अपडेट दु कोई फंगमिनगनी हाइजे बतारे आई ज्यादा हुजी की कनो की ममांगदा हुजी कनो की थंबीगरे कोई सही लईरीबा मागी काय द डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स हाई तारे कोई बिटवीन बीजेपी एनपीएफ एंड आईएनसी इन आउटर मणिपुर पार्लियामेंट constituency but इनर की तब जातंग लाक्सरगा मयानसी यामना हाई एक्सपेक्टेशन तौरबा सीपीआई की डॉक्टर एम नारा हदक सी माजी मरिरक सुबोयना लेपा रा नन खनजे दुना मागी हुजिक माराई बक्सी हुजिक लाइबा ट्रेन से दे कोई खंग बंगमद्री मागी फुगी स्ट्रांग ओइबा एरिया लाखि बसु यारी बट हुजिक ट्रेन ओइना दी माजी अहुम सुबोदनी चेलगा लाइरि बसी अदुना स्वाइस देसिदा मागी माराई बक और मागी फेट कई ओर पे यागे हबसु जाना कि तंग नैना दी मसे अखोगी मयाम न जी अखोगी नरगी को अखोगी मयाम न हाइदा बची अखोगी सुजु सुजन अखोगी डॉक्टर नरसिम्हा के बोट काबो याई काई रमा तौगिबने याम हाइनगी वाला गसी बोट सी अखोगी कनो राज दोल द येंगा पीदबिदा अखोगी मणिपुर की अखोई बोटर सिंग से अखोगी मागी मीडियम दी येंगा खंदा हेना अखोगी सिगी अखोई ट्रेल अमा लाक्रेना याम कन फाउखिबा मणिपुर की अखोई हंद किसी देखो अदु मयाम सु डॉक्टर नरसे अखोगी माना कादंग फाउदा नेक टू नेक सिमागा अखोगी सुम बीजेपी का बाइनी चेदर कनी कान हाइबगी स्वाइ प्रिक तौमुहिबनेबा अदु बोजी इंदर की मथंग मथंग सुम एसेबली सेगमेंट सिंग थिजर बाइदोर को ओइरजेदी हाने मयाम एक्सपेक्ट तौर मदुगा बोजी फंगे इबसिगा ओइरगदी माना करम्बा अखोगी एसेबली केंद्र माना हाइगलकदगी मागिदी मसागी सु अखोगी कनो लेते दो माय एमएलए देबा लेते बेस अदु मो लेते तसिना मागदी एज मासी मैम दगुरेसी एज कैंडिडेट और मच गुड मैन ने अदु माज पार्लियामेंट चलगा फबा अमार सी तो गुडी खोकुनी काय हाइबरोम सुम चलगा अंद लेगिबने याबो मायम मायम ब्रुदी पामरगसु उजि ओइरेबा बिगी बीजेपी की ओइरगदी बिगी एसेबली सेगमेंट 32 सिदा बिगी एमएलए मैम अदु वाकर अदु ग्रास रूट के ना होदरपने कांग्रेस के जो 15 इयर्स अखोगी अखोगी कनोगी शासन तौरमिबनी not only 15 for the last 50 years लेगिबनी अदमाने सी ग्रास रूट के ओना पोलिटिकल सी लेगिल तौर एबको अदु बोतासिना मसिदा हेट्रल तौरगा ना कोई सीपीआई की अखोगी हुजिकी को तामुदना मामा सबक से अखोगी अफबा मिनी अफबा पोलिटिशियन नि अफबा थौक तौरकने हेबगे थाजबु लेरगंदा अदु आइना सिला लाक्सिनिंगदी मणिपुर दी आइना हाइगे तौजिगिबदो मणिपुर लेबा वोटर सिंग सिना मागी अखोगी वोट आइब इलेक्शन से करिनो अदुगा आइगे अखोगी अफबा मिरे भाइबे करिनो हाइबसी खनबा हाइतबगे बलैरिबो अदु सी हेक हाइत्रि गोइदे गोद मणिपुर अखोगी अफबा अखोगी लेगा सासलगी माहो अखोई फंगमंगमो अदुगी मम्बिदो इंडिया दसो दुम अखोगी तादरा लाएबो पॉलिटिकल पावर सिदा कोई मसन पावर मनी पावर मैम सी अखोगी मसी ट्रेल अमा चलै याम सांग लाएबो ममसी अदुनी अदुना दरकार नरसी अफबा मिने हाबो ओरगसु माना अफबा मी खल्लकांदा अखोई मणिपुर अखोई वोट पीबी लेते मागी हागी पॉलिटिकल पार्टी दी ओइरबा मागी शक्ति मागी तौबंगम्बा मागी पैसा हदे वंडरफुल नांग हदकी इलेक्शन सिदा हदकी सिदा कोना पॉलिटिकल पार्टी सिरि सिरि हादगसु एमपी इलेक्शन सिदा हदकी पैसा येलेबा लुपा सामा चहुम चंगा येलेबको मसी माई मागी एमएलए सिंगी माई ग्रास रूट के होना मसी कातबादी हाइबम लाए अदुना अखोई की सिदा अखोई वोटर ओइबसिंग सु मागी पैसा लौवे
lupa sam lawi chahum lawi changwa lawi lo ga na bot se thadab gi amai ne bim leiba aduna kwai ti tu mos exam na ngwai tri se ko gi kaino oi ba se ko gi voter oi ba singa se masi gi thak si am dem lei aduma election kaino khangde aduga miyam gi mhut ka ban khan ga di ga haimate parliament election kaino state assembly election kaino panchayat election kaino kari mo to se dai te kai khang dingam de ba aduma sina kuna manipur gi oi ba ko gi voter sing si oi ra gi yam na laibuk ti bile masi de ko gi shakti leiba अखोई के करो अखोई के कहीं ना कोई की तस्वीर अखोई जमींदार की ससल तौर गए था सी तो उगार सेन पार का तो दो अदुरनी जेसीपी लोइबा अदगी अदु लोइबा ना खुरम मैं पुन मखिना बोट है बगांदा लो मेकर ओरगा कोई असेंबली योना अखोई के करे लाइजे सी होते नहीं बा मणिपुर तो रहिजे अदरा मसिना ख्वाइदगी मरु ओइबदी अखोई वोटर सिंगसिना मसिन नमथदना थंबा अदगी पैसा लेगिने खनबा मसन पोरना सी तगुने खनबा हाय मसासन की how to dig about the people Pangmanga Table. I don't come from Namsa Lega, she told me. Machine, Tirish. I don't know, Aquia, Arcana, Yamajan, Tapiri, Portugal, kick the corner in Mayamsi, Yamatobi. Manipura was a quickie, BGPC, away. Sahi Aniga, Quickie, kitting help push the 2 years, help with the Sasalgim how moment Pumiana Pangi, Jai, and they could sing them any emotion, Nuxinanda, Bimari, Nuxina. Go to village, go to school, kind of any dynamic way of Wigan or Mr. How do they go? How do you put where so many put a lady back with economy? Shentungi Pimda, Light of Sing Yokana, Bonabarumda, and education sector, health sector, she party Piraganda. Karamatrakita, Rotori, Havishim, the quick sagar, Ubuzu, Pangdale, any Amagamaga, Yasin Mom the Lakba. Otherwise, I know what I hear him, Layima Satba, I would do Highway. So, my now, I'm a son, I do. Quite a good heavy here, I can have a Kiev Sinem. Citizenship meant Benjinem. Benji, a quick boat among the Haimatamda, Kiev Jaraga, a quick can keep Jatabana, Yatab the Pire boat, Yabana, Yab the Pire, and highly neighbor. At the Pulik Subasida, had the city a quick busy Binamagi, election minister, must busy people want to see a quick Tachina, Sarkara and the government, Taragadi, Magis, so Sujana, keep city Sanagadi, and election minister Hapaga, higher neighbor. At the Pulik Susi, Mayam Hangasi, Pujaki election Sida, quick in the Manipur Sida, Bishop in a Carva. In the other show, a quick Tarogana, quick in the government, now Mukhan Halaba, I don't get our problem the mice air. Manipur Fuji, alarm Kimbo, and Ushim, the Jesse, I press Kabu Howre. Oh, what's up, the illusions? Others as well. Journalists, how they watch. I came Uduni, see however. Pushing out Quimba, Himotam, see the Hawamatam, and Manipur gets like easy. Manipur lady was this right organization, sing, and Manipur people, a quick way, but what we sing say. Machine a quick keep Sicarino guy in a countdown. A keep Sicarino or keep Sijati, Koti, kind of wine, Bachi, Mayota, both piggy, BGB, Halaru, Haragas, BGB, he lazy name. Actually, the team of them hell go. And the machine, I'm going to Manipur, quick, both of them mentality. Masi aquatic much anti BJP, Marki the Mass, Hology, Tony, I have high them go. I see Manipur city, she show my am, Kalakam, Lego. What may I do to Lulu issues here. Other Manipur city go. Issues, issue got what may I do. Pamjil Lagane, preaching like Hagana, Mashana. And the Shaki wishing to give my Batung Ilagane. Drew, kind of. So many lives. Other senior 6 minor Manipur, I'm no Penja, no I triba, say a quick, I see a quick 40 years when I cover it over the quick Laevo. Lacamatam hit a queen Manipur, Miam, she make up talking about election carino. Come by the Miam who can't get the gay, I bet she boxy 300 arms so to the lady. Other Pasha Pai Amana. But I'm in there, I'm a lelo Amana. Hekato, Martian Paragadi, I bought Care. Sien Paragadi may send a meal Mama, Sien Pibamaba, a Tobamaba, I think I'm the lady Mokolas Habamaba. I do meet the Karim the child media and a lower lower. I don't keep Mayota, Lloyd Legane and a shit away, hold the tongue to Mishima told me I'm keep to Hector Sati, Barastana and Gideana election. Shutota Yauriba, a quick BJP, Fitation Jim with the BJP, inertia, Pangivia, the lady. Man, you're lady. I see anybody put me up, Botor with me, quite easy, when the politician. Okay. Clarification Katang was a highway despite so many issues. I wouldn't go opinion, Pijo Haragadi. Potsi CSO Singna
masih humble appeal ni ko. They should not never mix up with the politician or political party. One of the most factor effect oidri se CA so singna obviously moi na ngamjadre na loro kanda political rival oibe BJP ki group ka punchal ka mix tau salu se sina sangom je bindha onne amse ngai mot pi wahara gadi masidi public ki debate tawgadabani achoba mafam singadabani CA so singna political party ki magi don'ts and do what is harmful in cave, how far it is happened, in which year the cave is was started, what is the present trend. Asi me amjin nahi nara koi na mang ida karino adu na teba. 1954-55 the Sanagar report to amendment tauru bukakta neba. Trying to take it tarukta. Other land the how greba. How do you land? Asing balan never say so singiti. Yaw salu bidu pula punjang rakanda ngasagi tilai gubiga. Hawaii movie ke irol bu kanan jadu inu prajana tilai khumi nga ta ka hong ge ngoro Hawaii movie nga ta kang soi ta we ta Hawaii movie ke tilai khumi ge di kabi de prajana saroi okay so alarming belam ne hai ta se so sina magi ke no to but moi like anything they effort to adugi matik jaba pramandi si engel ama aina adugi matik jaba pramandi sengba university du da congress ki phiral hairga meeting to the CSO sing yaragadi they are obviously mixed up with the party so what is the difference in between CSO and the political party adudi haija bangam daba imung dadi leiraga intellect circle kaung urga satrang sana bada awo bo babu na soide ne noi tu ni ne haibu gumaina uba group am le se kawi gano amana ekoi manipur se am lubam the picture agasu 27,300 square periphery ma'am say the individual character the ai sa sem da ya de khoi di lofam leite lokthok leite India gi ga manaba ya da banina khoi di sa sem ne ba group am su leiri si kawi no ba elite sigi manung da army khanba doctor du yam yawi ba ma da chara helasu bank ta gi oja samjai ai sarkar gi employee ma oina loan lo isa da di IS than ge ba mi yaw da ban te ba adu gi imung sing do kep na effect of right adu gi imung sing du gi dhara na la khara di moina lang ro so bung lo sel ge sini ne ka ho adura hai so dum lai di sina number 1 adu effect oidra bo di kep ajina effect oidra ga di bengal la kamai BJP lak toino mayam si yaad rahe there is theoretical state ani one is Islamic state like Pakistan and Bangladesh KFC Islamic state le jing yam nuai le ba ko idun le so called Hindu wari sing ji yang wan le de si dore Hindu na halata di America da halak ya brad mo gi halak na ji ho na bada sei try le taru ka tin jang ga dau ne hai bisida ko gi tebia pandit khara yaw be university da jo the cave to toroga du olga makoi ga loin ko thop karni Hindu olani tata ga di trak changa ga Manipur ma si ya bra ba si wa ti do gam khamu lu sa ji labor issues da ate family le tar ga di kamai modality karino akhoi ne tawsi keno keep the khwai lu je not only akhoi ne uriba muslim du na te ba what about the cookies certain cookies who are inhabited in Burma are coming fluctuation day by day and they cover up all the entire mountain of the southern area asi akhoi gi CSO sing na si ju khanbam thoktra akhoi ujimak majority na hari ba maitei se more de kari position dal leiri ge adigi huji sports complex university oiriba asida maitei ron thokta ba cookie meham jangai je asidi CSO sing udabra si khanna ma khara sangi ba aduna ne kep se lotion gi gum se भोट लोरगा से ओजा समझा होय मते नम होबिरागा मपाल तांजे बुंदर कइनो खजना ज्ञान ता मिन नद्रे दी reality dik si kai ge ma नत्र दी बेरा करन लई दी बा okay so labor usigi za samajin tapi si despite koi gi notice ta against cab hai ta citizenship amendment bill gi mayukta chou bai ho ho dana dugu mai ho lang po yauja khra su ji labor tripura da su moina BJP ne lead tawri again aduga koi Arunachal Pradesh su lead tawri aduga Assam da su BJP ne lead tawri aduga breaking news amatang oina hoji maki oina di koi national gi tally da kaba gi masin di amata law thoraktri adumakpu hoji leiba train stage da lead tawri si koi gi keno na
BJP na NDA na. NDA alliance na 284 seats out of 543 gi manungda hozik lead to dana chale si 284 koi gi majority oigado ri 272 ni and 272 sigi phangada bas dei hozik BJP na lead to raga chale si phangi haibana chadri lead to raga chale si chani ga marphu ga mari aduna di taraga nithoi gumba hozik koi early trends 543 si dei is majority wang ma lana koi lead tawra chani masada plus minus ka tawra su almost majority phangba ya hoji ki trends ki matu ina haise bani si leiba ya bagi phibam leili ha basi ma ai thamjani ngi swai dai amuka na ja samaj de ge comment lause ge Modi again oira pa ya dori bra ha oira bra haina hai ba ya bra kari thambini ngi hoji leiba trend national trends da madugi matang da aina tom TV ga chap manaba media sing akhusu rajniti tawjerib ni na ओजा समझाई जुगाई रे टीवी बंगाम फम उइरम बसी फना यामे थाम फारकदोरे अजो ये ngapi gane ki update tang lai tang login ase hello hi biu केसी हुजिक फाउबदा अखोगी मीडिया सेंटर दा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना अखोई तोंगा तोंगानबा होल सिंगदा अखोई मसिंग थीबगे थबक सथरिबा असिगी मनुंगदा हुजिक फाउबदा कैसामथोंग केंद्र अदगी वांगोई लंगथवान amadi sengmai kendra gi akoi ahan round ani sub round loisalak pasingi akoi report media center da fangba loina na haizer ke akoi kai samthong kendra gi oina round ani fawba loisanba fawgi manungda lainariba akoi gi masing ase INC gi oina 2792 aduga CPI gi na 3598 aduga BJP gi na fangiba masing asina 2000 only 36 hari basi kasamthok kendra gi oina second round da fangba report amane aduga wangoi kendra gi oina second round fawbi manung dal leiba khoi media center da fangba report ki matungina INC na 3749 CPI gi na 1569 aduga BJP gi oina na khoi 4599 हाइरिबा अखोई मसिंग असे वांगोई की ओइना सेकेंड राउंड फावबा लोइसलकपी मनुंग दा फंगबा रिपोर्ट ने अमरोमदा लंगथबान केंद्र की ओइना अहनब राउंड फावबगी मनुंग दा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना INC ना फंगिबा अखोई मसिंग असे 2528 CPI ना 2496 अमदी BJP ना 2258 हाइरिबा मसिंग असे लंगथबान केंद्र की ओइना अहनब राउंड फावबी मनुंग दा लेबा रिपोर्ट ने अमरोमदा सेंगमाई केंद्र की ओइना अनिसुब राउंड लोइबा फावबी मनुंग दा फंगनरिबा मसिंग असे मरुइना INC ना 3000 only 16 CPI ना 1262 लोइना BJP ना फंगलिबा मसिंग असिना 5315 हाइरिबा अखोगी मसिंग असे सेंगमाई केंद्र की ओइना अनिसुब राउंड लोइसलकपदा फंगबा रिपोर्ट ने अमरोमदा media centers da fangba report ki matungina apunba gi oina inner manipur parliamentary constituency gi oina housing fawba da fangliba masing asi INC gi 67466 fangi BJP na 81554 amadi CPI na 38663 fangduna INC gi candidate na fangliba masing asidagi BJP na fangliba masing asi 14,000 only 78 fangduna akoigi masing henduna BJP na INC dagi masing henduna chali amaromda outer manipur parliamentary constituency gi oina housing fawda fangba report ki matungina NPF na 1,95,058 fangi aduga BJP na 57,677 fangi amaromda INC ki oina 38,938 fangduna hausi fawada NPF ki mirem na BJP ki mirem tagi 51,881
masing henduna sali amarom media center asida thawal amasung Bisempur gi oinadi hauji pawgi oinadi media center da paulak wafam laitari maruina akoigi DC Imphal West da laiba asti inna Manipur parliamentary constituency gi oina returning officer su oiba maramna haiba mafam sida tongan tongan ba outer amasung energy mafam kaya gi oiba akoigi reporting lakpa akoi media center da thengnari adubu hauji pawda tom TV da fangba report ki matungina hauji laiba si outer da NPF amasung inner da BJP na henbagi akoi report laide Nabukumar mathang da koina hauji yaragadi masu kusu kaide ha mafam du ki ketang thoga koi public ki comment hauji laiba train si da public ki comment su ketang lobi be yabra na tragana any political party gi adwai da laiba representative laibi ragadi hauji pau ki train si da isda mafam du da gi koi live interview makoi ki hauji laiba train si gi opinion ketang phongdok piba yaba lairagadi madum su ketang try to bi rakani ai ai thamjege Nabukumar Kesi hujik fawbagi oinadi mafam sida political party gi moi representative oina laiba mioi singdi laiba ui tawbadabu akoi gi tongan tongan ba political party singi khara maru oiba misak sing haiba tare makoi sing adudi hujik phagi oinadi hairiba akoi gi DC gi akoi bada laiba ubagi fibam di tom TV na fangdabani na mathangi update ama lakpa matamda karigumba tongan tongan ba political parties singi lusing masing lakpa thengnaragadi makhoida akoina kari kari laibagi haibadu mathangi update amu thamjarake thagat sabagalo na mathangi update ki damakta koi ngaiminase Nabukumar DC Imphal West complex hoji hoji ma counting chathariba mafam aduga inner Manipur parliamentary constituency gi oina su koi gi aro na mafam bi mafam sidagi report tobira ambani mana pibira amba charapa hoji kaisam thong amadi koi sekmai gi lamsam amu pibi kre ada ino hoji ani du laksajingi da margin si 13,000 mangi update to the 13,000 BJP na lit energy tormadi gi 14,000 handed kare haita dising ma sekmai da yam strong oina angle pagi however koi kaisam thong da ketang koi gi yani ai madu matang tajege ai uribo gi su taksege sidani ai khoi gi politically khoina ngana wangange tawuda isina palle haisi haidabdi yadrabni inauna hangamnina hairage ai ngapi kene yam ngai ba update musu lakpo oram sida yo zan tang waru bi ade hello takpiu hello takpiu tajari
Now, Namazay, Roman Nazik, Bishnupur district, constituency, Ahumgi, update ni PB, si Moirang, Bishnupur, Amadi, Nambol. Takachari, remember Mokana, any update like Motaway connect to the line, Loggerake. But breaking news, Bishnupur district key, INC candidate key, home polling or about Bishnupur Assembly constituency, the BJP is leading. It's a big news ni haitare. Oza choba koi breaking news mani Tom TV na for the first time break tauzari madudi koi INC ki candidate oiriba oinam na Kishore gi home constituency Bishnupur district ta aje BJP ki candidate RK Ranjan na lead tawraga chatkre habisma koi pibire pausi emtang ai figure thamjage BJP na pangiba koi gi Bishnupur Kendra ki oina pangiba masing silising ahumga chamaga ma koi gi 93 mapuda hum droi haitare koi gi first round ki oina aduga INC candidate na pangibsna lising aniga chamapanga maudraga nito yam kana henaba margin budin nachadragasu INC candidate ki home polling da BJP na breakthrough toraga masi lead to bungamba it's a almost kaitare yam great news ni breaking tawjari ai BJP degi su comment laujari sumdawa ai isamak se BJP कार्यकर्ता मोइना बिशेमपुर से आई एरिया ने BJP की मिंग चनबाई ना हो रही इसे 2015 देखे आई ने बा एंटी इनकम्पेंसी सी सही कुन मंगागी लेबा आई मी मसक्ति पंजरा रो सुंका लेबगी अदु की मीदु उरकांदा सम समना थोकचरप अखोगी याव मचादो कैसालदुना नंगदी नुसेदु नमादुना इसिंग नैरमे फिबमदु इंदो होंगदा थोएबा अदुगा अमना हुजिसु येंबियु आरके काइकु से सुक्सोय सोयदना थिनुंगैदा बोलिसिंग खरगा मुख फंगखिबे याबगी लैरि अदुगा दु लोइन तोगा मासा आफ्टर ऑल इज अ सुपरस्टार ऑफ द मणिपुर डिजिटल फिल्म की ओइबनिना मोइरांग constituency की मनुंग मनुंग हाइजे जी मोइरांग constituency थिनुंगैदी कैनोनी Bishnupur ni Moirang ching isi na thangna bopi dei singi ana ai sigi laiba line se si gi maram dadi aina khara BJP atai de khara khanguni adugi ni hajeri se polling tara hum do tara mari leb se aina di haiba mi pharasu patra su candidate po ini safam ni leini oinam mayam le as yamung to binu yaro haiba me haire eba ko haiba dum adum thore eba sida ado pharasu patra su candidate amni IMC gi ai de dum haije ma na kamain to ba khoi masen ta ne hela su lising ama sama sani de gi helo je khoi dum khangla e ba nambol de su ai khoi gi MLA o je de congress gi or jo lising ama ga chani jom hene khale ba adu de kamain to ne Bishnupur district de MLA mari le ba BJP de gi congress ne he do ne se adai area du da thanga moi hendori bra Moirang si Congress hendori bra, Kumbi si Congress ne hendori bra, Oinam si Congress ne hendori bra. Si sum para kanda aku ki angkrada, aku si lising yang kai mangamu phang batara gadi. Congress ne lising nipu mangamu phang tamu Dr. Narana lising tratre thaifan gumba phangaga ibungo kaikuna lising ahum mari gumba ma phangdau si Oinam ki kai nati. Cái nôi mà các ngài khô ngày bra, ngày kuno khara phangdori moirang phangai, ma brand ambassador oidor ni si area si da diyaw. Okay, anyway, breaking news ni koi thamri do home polling or INC ki home constituency da BJP ne lead tawre hamne. Another update koi coming in ni koi tamin ase. Hello. Hello. Hi you, Tabi. Hoji tawada Bishnupur district ta ni ba koi vote percent kilo ki ase 24 number assembly constituency की second round दा वो नंबर किशोर चुनाना चंवा का चुनाना का चलिपन को मुद्रा मेरा मेरा चंवा का मौका मंगा डॉक्टर कुमार रंजन निश्चय में समापन करा का मरी आपके आनंद कुंसा ओ जोगिंद्रो तरे डॉक्टर जी टोन शर्मा और एस नदेशोर अम्मा Endi Iliasan Ani Toton Chana Mari Rajkumar Somendo Chamiga Taru Dabli Pavitra Taru Amsung Lota Bisubum Tara Nipan. Okay. Shivo Kilajar. Okay, sino nambol gi second round gi update ni thaga chini Roman ni update lakma tab ta koi mo line logjar ke hoji Roman na PB rami basi mama da koi na zik break to zik hiba koi gi
Bishnupur Assembly Constituency INC Indian National Congress ki akoi candidate oriba oinam na Bikishore gi home constituency de se da BJP na lead tawraga chat ke first round gi oina koi second round gi hek lakpaga koi again break tawje gi hari basi it's a break news ni hai the great news ni hai batare first broken in on Tom TV hai da Tom TV de masi aham boina koi break tawje bani that oinam na Bikishore gi home constituency da BJP na lead tawra chat khre number gi yenga ka su hujisi ahan bagi round da BJP na helami charana koi lising ani ga chapter chatit mo helami second round da koi number lising consider Congress ki probably le perform ya da thera pa oram gadrana koi lower ga di 5000 something hega tre number da still koi kenona INC na kitang ngamlap le bi side ai oza kitsa samjai de ki barak thachan ai je batare lairiba hujiki train sida kamai tawdana hujiki incumbency factor haigadra anti nataba incumbency factor gi achober role ama koina maramdi ko gi Congress ki stronghold oiriba Bishnupur phauda BJP na phaujal lapang ambagi sugumba train ama koin ubas deisda incumbency factor haigadra sarkar pai bisi factor si yam chauna despite lairiba issue mayam du koi naina gi tongana thamgraga adugumba factor ama ruling party obi factor ama koin ubasi masigi si change in train haigadra manipur dadi or mama to su yam tone dum ruling no pai ragadi sagi mai kitang ngamlap chapa haibisi adu bapu hariba mafam assembly sing sida Congress ki MLA laina sigumba result hosite hona lakpa haibisi is very shocking for the Congress adu lairiba train sida Ziki BJP ki kano si yam strong oira I hai tare ja koi ki kano Bishnupur ki sida incumbency factors si kadai pu wang khat le hai na koi law bagi masi kano gi ko anchor han biri se yang padin se su hai wadi ko gi Bishnupur si ko gi INC gi ko onap ge so gi yamna magi strong honde ma gi home ball le ba masi da ko na hada le ram se ko gi kano gi tidim lambi se di kano na ko gi Congress na will tor kani man hena phang kani have si I am predict to me bu ko media na so ko isik pol oi kai to bu so si tor kani hena masi da me heavy white lady ta sing ha da ko gi husi ki ko gi Congress ki ko gi eloken da gi ko gi Bishnupur gi sei tam kya paina lai ba ko gi ki ko bindas lai adu in commission ki khaj lai ni hai bi se sai gi adu jar ke ju thambi gre ade ko sidam masida vote ki karegi khomba regi ko to guchida ko ge ko na BJP sina khara mo ko na ati chigara grassroots ki henjel people lega ko samdar ga vote ki work to rupa ade si to rupa mayam regi ani suba ko gi sahi ani ga ko sam manis kar gi da BJP sasal gi awon khara olop ko ba mayam por maksta moksang sa gi Congress ki matam gi ko gi man 15 years mukri mung lai to ga 2 years ke ko ki khela ba gi am ga Manipur people is pang the digo. My say, I was a shelter of the Mahduga. I don't say any Makai, Parabi shaker with the color people come here. Other Pamina, I know was a carabing bar, I know was a lava pang of young bar. I don't see a lying here that Lok Sabha Elction is over them. People get Benjir. Low Pomatum, there was people like we say you can without lies inside. Government delay. Government Sasandal Ayab. Government delay, the party wise got started toward the Sasandal Ayab. I know government like that, my Sasaki Makaida, a forgotten Rutanan, but Sasalmalaya. I don't know people see Santa we have shoes from the lie. I can live. The same lady I can just keep 15 years to pay a better. Sang a lack to the game, corruption, one could give a bun blockade by Amble. Ada ya kuji port segi maman kuji takal laki ba sarkar ki thabuk sama matam da kuji lupa lak ya thong sada ki sang ya de bena haina ba me ham le ki ba lai ro ina ku ani ki class stage ganji ba le ki ba matam ma ya wa bu wa hi ba wa le ba ada ki kuji kan kuji economic broker ka se kuji limit chama ku tham bu broker to ki ba gan to le ki ba ada ki bisim kuji chujanpur kuji si ki ba kuji irang bu ga ko ma gi IP da kuji le ron chan mangam da magi ngam lei ba mayam Manipur si tak dikten lei ba ba lei ori singi lam dina ko gi sasalam lei ba sarkar ko changmum adra masiri ko gi BJP government la ko da ko gi ma se great card pe ka thara ga uful da adagi ko gi mau da kai daga uktna ko gi sasan tor sarkar se ko mayam dab de khenam lei tigana suba na ma de pawe masi ka ne BJP amasung Congress amasung ati warata ba ako na SJ ako jenes mo ko na urak pa may na feedback ko na kang padigi wane ba aduna ko si Bishnupur da una bigasor Manipur gi ko gi majority ako matay community gi magtahan ba ay su bisade
ꯑꯃꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯧꯋꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤ ꯂꯤꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯐꯤꯖꯝ ꯏꯁꯀꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯧꯋꯤꯗ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯇꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ सिमना अखोगी बिशेमपुर हौजे महा थिदु वालीको इहान अमगी फर्स्ट राउंड तौ मतबिदा अखोगी बीजेपी ने अखो लिट तौरगा चलक पाइसिदा कोई पीपल लाई हाइजेगिबदो ngасai सरकार शासन तौर सरकार जी शासन की मो मयम पुनमक्से सिनि जी जेंगपो अरगे अखो केंद्र अमदे अखोगी एमएलए अमना सुम ताम ताम सुम काई ला आगर मागी अदुगी इनकम बिसे सुम लाइदना सुमबगी मसी लाई अदुना पीपल जी स्वाइदा अखोगी खरा इन हाइजबदो वोट पीबा हाइबा अरगे अखोगी मिरे परानो खंगबा कदुतगे हाइबसे अखोना शासन लो मेकर ओरिसि मायमनिको मोन शासन तौजुनिको अदुना अखोगी फत्तबा पात्रदा अखोगी अखोई दान थादबो ओरगदी थादरिबा आइने हेना पापलंगी हाइबम लैयबा अदुगी पतांग दुदे इलेक्शन याम नुंगाइजे भाई वाली दो अपडेट अमतंग अखोई अमुक लबुना सी हाइब डेट सी करिनो हाइबसु हेलो ताकियो हेलो आई जीरोंगी तुम करते कदाई वगे ngapi हेलो कदाई वगे नेबा जिरबा जीरोंगी जिरी बामगी ताकियो ताकियो अदु जीरोंगी 17 लोक सभा इलेक्शन की जीरो में सीईओ इना जीवन मंगा दा राउंड निपान राउंड अपन तो ना सीईओ मतुंग दा रिक राउंड मंगा सीईओ होय राउंड मंगा सिदा रिक एनआईसी की एजेंट लिस्ट ऑफ नसली हाइबु क्या फंगबा या मान 1543 sorry 5500 Muslim Bangdi aduga ani joda BJP na 2306 bangura ani joda le aduga CPI की कंडीशन दी कमाई ले कुलेशो hello CPI की फिल्म करी ले जीरी दा रिको की फिल्म दी हम चाहती हो ना वोट लगी थी ना कोई की CPI की कैंडिडेट डॉक्टर एम नरगी मसिंग कमाई ले के है हाइजरी हेलो okay outer jiri babja outer ne I'm so sorry wait ngapi gani aida sagi inergi ivan iski or me wakha जी जी बाबा ngapi gani thaga chari kuleshor jiri babgi update pibi rakpa yam nungai jare adu gadi NPP ki yaudi haidori bo अदाई एरिया खर ले okay hoje koina ngapi gani koina phangjari ba ki update se jiri gi update ni hoji outer da chingba dumba की constituency ni INC na 5543 aduga BJP na 3306 koina aina soigedan haita NPF ki hangadauda CPI hangiba after ko inagi wakhanda za sumo de koi laksaningi sing sai uripo ki matang si mahpet padbi ki सुंदवा अखोई कोलेशन पार्टनर सेम मतुंगदा सिलोंग द फम मिफम द NPPC खोई मी थादोक चरगे हारे inada outer da okay अखोई एक्सेप्ट तौरे with the blessing of Hemant Biswa Sharma Ramlal and Ramadop and other Amit Shah ji pundana yaba tare friendly contest ta moina haiba commitment se koi tambak ta dimi thado e koi coalition sarkar ki inne haibane hoy sima han note to bio hoy after that tampak ta le NPP मैम की organization setup से CPI दा लोइनो हुमगा तौनी हाबनि मरम अदुना नि कसाम दोंगा उरी बोक ता CPI न तार इसे हाइजेरिबा okay अते अते वादी अमता हंबिरन अदुना मरम ओइरगा लाइफम थोक्तबा कसाम दोंगा CPI तार इसे उरी बोक दा तार इसे डॉक्टर नर ओइना तारक नते एखोगी Honorable Minister ani dugi vote yawi haijabani ta okay so BJP na sai de hoji pa BJP na phongdo bi khi koi uripo ke assembly constituency amadi kaisandong assembly constituency da BJP na mangam sandri ba sigi maram na dragana koi CPI ki candidate na kitang heli bi si maram si coalition partner oibaduna NPP na
खितंग सपोर्ट वाट प्राइबगी इंगितुनी बीजेपी ने हजिक पीबी रिबसी मदु मकोई ब्रेकिंग वन थमजरी एनी आउटकम सेइसदा करिगुंबा हारिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अनि सेइसदा फिबम सोगलागदी बीजेपी फिबम सोगलागदी करि वरपा यागे हबजे कोई नैनबा याबा वफावने हजिक बंगसु हारिबा होय ngarang बुदी एनपीपी गी कोई गी ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल मिनिस्टर हाइबा तारे जित कुमार सु ताकपी गी दैट मकोइना सक्सेसफुल सरकार दुआना बसिन कोप लेते अदुमा रूमर्स लै खोलि हाना सु ताकपी होय लैदि लैखे नोपु लैरिबा करंट सिनेरियो सिदा हानगी लैजरम बदुबा चक्री चक्रादु तो गा नो बम लापै फिबम लापै याबगी फिबम लैब्रा न मनम दे आइना हाइजेरी सी मागी पार्टी नुवाइबा नुवाइतबा सरकार दा ngang द पेनदबदु नतबा होय होय करम हाइना अमुक्ता लैतबा हिदाक अम तौदना लै जोंग लैनो हाइरदी गमला दे थांगेला बोर जु लै मसिंग थीबदा यावदोरिबनिना मदु कनाना पीदोइनो मसे याम नुवाइबा जाने को राजनीति की कोई पुसोप लेते कोई ओइदबा लेते ओइबा लेते ndawusi mana hauki anuba खुगी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट लमा सेमे सेम पैसा तोंगा तोंगा बाय एनपीएफ अदगी एनपीपी अद एलपीजी को इंडिपेंडेंट अदगी तृणमूल कांग्रेस जौरी सेमिनी को नुवाइरा मयामसु मणिपुरी हालमगी कांग्रेस 15 इयर्स की शासन की मखा अनुबा बीजेपी गवर्नमेंट सु या वेलकम तोबी मयाम न वो को अरेदा कोलेशन हाइबा गवर्नमेंट सिगी सेमक मतम सिदा एनपीपी जी मोगी दा sakthung ji mogi moi mari mak kanu piri mini ari ge deputy chief minister piri mini hele the family welfare achoba piri mini ko adu bodi yam plot oina chahuk chanengai oina sasan ji krik laung iga gar magi thabuk si wa urum thoi khala ikhamad hujik manipur be scenario manipur be chingtam nei ba manipur order ge phibam ari si on tang khidi npf sina magi pollution gamel ma pang oni yaw tam da मोगी मरी काबा मतमदा मरी म कैबिनेट लोइन पीरबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर लाथोबा अदु अरगदी सरकार से मखोंग लोमदनबा सेनबा थबोक से मोइना सिगी माना बैकबोर्ड लोइन लोम थोए अदु मासे अखोय पावर मंगरम लाइसिंस पावर मंगरम लाकपा दगी अखोय लुचिंग सिन चिन्नबा अखोय होनै काय हायबा म लाकपा म यौरीबको अदुना हुजि यंबियो उरबोक से अखोय डिप्टी चीफ मिनिस्टर लाइरिबा अखोय ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर लाइरिबा नि अदुगा कनो कसम थुंग से अखोय एलजन कुमार हेल्थ फैमिली वेलफेयर लो गासु पाइरि बुनी को agriculture पाइबनी अदु मासी की पार्टनर म ओदे कॉलेज गवर्नमेंट ओदे दिरि मोइना एकदम फोनदना अखोय लिप तौबो याबो अखोय अमने अदु दि सिगे अखोय की भाई की अखोय की तलफर अखोय की लरायना इंदो जामे तौनो बायना सासन दि पाइमिन रखांदा अखोय की पुक्सेन सेंगदबा म यावरे हेबसी फाइदा अदुम सि अखोय की दुम ताए याम सेंगना मसी अखोय की याम सेंगना ताए दना मसी हाइबदी outer अखोगी मोगी एनपीपी की प्रेसिडेंट थांगमिलियन की लेप्रिबनी अदुगा सोला कंदना अखोगी इनर ददी अखोगी मरब तक थच बतारे अपडेट अममु होजि होजि लाई अपडेट सी कइनो हेलो ताकबियो केसी हुजिक फावबदा अखोगी डीसी इम्फाल वेस्ट की अखोगी जगह टॉम टीवी ना फंगबा अखोई रिपोर्ट की मतुंगिना टोटल हाइबा तारे हुजिक फावबदा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की ओइना हुजिक फावबदा लैनरिबा मसिंग असे आईएनसी की 94,385 फंगी अदुगा बीजेपी की ओइना हुजिक फावबदा फंगे बसी 1,05,922 फंगी अदुगा CPI ना 50,271 फंगे INC की फंगिबा मसिंग दगी BJP ना अकोई 11,537 अकोई हेंदुना मांगजिन थादुना चले अमरोमदा हौज फावदा टॉम टीवी ना फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना NPM ना 1,30,303 फंगी अदुगा BJP की ना फंगिबा मसिंग असी 75,469 फंगी अदुगा INC ना 48,329 फंगदुना NPM ना मागी ख्वाइदिगी नंगनबा लंबा BJP दगी 54,834 फंग अखोई मसिंग हेंदुना सली अमरोमदा अखोगी इम्फाल वेस्ट की मनुंग दलेबा तोंगा तोंगानबा केंद्र त्राहुम दोगी हौजी बोट मसिंग थीबगी थबकसी अतोपा अखोगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा थीबा सिंगदगी खरा तपना चटपद
ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯜ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 16 ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ General election 2019 की counting की फिबम थंबिरबनी हौजिक फौदा ताकपिरबई मतुगिन inner parliamentary constituency दा INC की candidate ना 94,385 अदुगा BJP की candidate ना 1,05,922 अदुगा CPI की candidate ना 50,200 फंगदना हौजिक BJP candidate ना INC candidate दगी चौराना लिसिंग तरागा माथोई चमंगागा कुंथरागा तरेट हेंदुना चटली हाइबदी मार्जिन से कोई पिक्सल लेना साइ 14 यौरबने होजे 11 दा तारपगी फिरम लाइदुना करी आकदगे हेब कोई हाइब सुंगमद्री हाइब तारे अमरोमदा NP अकोगी आउटर की ओइना NPF ना 1,30,000 around द फंगा चटली दुगा BJP ने सेकंड ओइना 75,459 फंगा सेकंड चटली अदुगा INC की कैंडिडेट कोई जेम्स ना 48,329 मार्जिन सी अगेन होजी पिक्चर चौकलई ना साइ 51 हो ले बनी होजी NPF ना मार्जिन से 54,830 का 4 होगी मार्जिन से NPF ना लीड अकोई हेलगा लाइग्रे अदुना अकोई आउटर की फिबम सिमदी यामना स्ट्रांग ओइना NPF ना होजी कनो तौरी स्ट्रांग ओइरी अदुगा इनर दना अकोई लिसिंग तरागा माथोई का हेन बाय बसी अकोई अपसाइड डाउन कई मो ओइरप याबा अकोई तंगदांग बमा होजी की ओइंदे हाइबा याद्रे दुबु NPF अकोई आउटर की ओइंदे NPF ना यामना 50,000 है ना मसी लीड तौग्रे हाइबसे कोई थंबिरी मथन दई लाक्सेनिंग इसी वजह समझिता सगी होय सेंटर दा सगी NPP का BJP का कोalition ओइना सु लेहिना बिना करी वर्कदगे हाइबन मदी कोइना सेंटर की नेशनल की पॉलिसी थमरगा मणिपुर दा आफ्टर दिस इलेक्शन करी रिलेशन NPP का BJP की मरकता करी ओरपय यागे हाजि ताकपिरबा उरिपो की होजि की पीबीबा इंगित न चिंगबा के सामथों की लेबा दुब सिचुएशंस न येंगरगदी करी एक्सपेक्ट तोवे करी फिबम लापय यागे हाबसु खतंग थबि मसे प्रजाना खनबना अमने कोलिशन की धर्म दिंग असी बाबू BJP दी सुकाई काइदे मसी बाबू परंपरा द BJP न कोलिशन है धर्म से अमता काइद्रेबा इवन अखोगी द प्रेसिडेंट ओइबिरम बहान दी MSCP द का पाबुंग चावबो मंत्री पीएबा अखोई द अदु काइमता लेते मियो बसी पे जब हौदोंग चारगे असवाई ओथोरगा चानिंग बै भाप अमसुम याम छलदी कोलिशन दसु काइरक लागनेबा अदुना मरम ओरगा BJP न नोइ तोनी काइना हाइबा सुलै लेतेबा मोइना द सुम तोनी मोइना तानथो तरसु कोई तोनी काइन लाउजी मीटिंग द मोइना कोइ काइन द हाइब लेते कोइ द मरान सिबजु यारोय अदुबु मसी नियोंगी मतुंग न हारगदी अइना इबुंगो एंकर द अइगी ओइबो ओपिनियन पीबसु यादे सिगी मतंग सिदी सुक्सोय सोयदना आदगी NDA ना कोर ग्रुप मीटिंग अमा तांग कुंथरा तौगनी अदुदैद्रा मोगी लीडर ओइबो श्री कोनार सामा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय माना लौब डिसीजन दुदा माना हाइरकपै मतुंगिना सोंगिसु दुम चटकदबनी अदुई मथकदा अखोइना मोइबु तु मंत्री लौथोने ऑफिशियल ओइबसु लेत्री एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मिस्टर बीरेन राइट नाउ ही इज इन दिल्ली अंडर ट्रीटमेंट ऑफ हिज लेफ्ट आर्म सिगी रिकवरी की लई तौदुरी थबक सिदी लेजिस्लेचर की वानी अद पार्टी द यावरुबा नतर पार्टी द लेरुने सो मेनी सर्टेन क्वेश्चन मैम लाय अदाइना मसी खोगी ओनदी थोइदोपदु हाइनिंगाई लेते प्रजा नंगांगनबनी प्रजा की मचिन दे खोइ मेनबदी ngamde मरमदी हुजि मांगदो उरिबा हेलिबा सरुक्तु CPI ने हेदबम थोकदब जगह दे हेलकबा हाइरि सिनेबा अदुदि सर्टेन अदुर लेबा हार्डकोर ओरबे BJP वर्कर मैमदुना मसाना दुम साउब ताबने हुजि हुजि ममता बनर्जी की बेंगोल BJP वांखलकने हाइजे तृणमूल दे औरम मंगाक्तनेबा थोरागा मु BJP ओनबे वाले कमाई साउना रोइदुनो सिदी अदुम मियोबगी लाइ हक्तक्तगे दुम चनर लाए 42 सीट देबदरा मी 20 हेन अखोइना मोइना पांगगदी BJP की टारगेट अखोगी लेजरिबे कोलिशन धर्मसिना लिसिंग यांखै कुंद्रा वादगिने यांखै बो हेने हाइबदु हेंदबसु याय अनीम खाइदुए लौरगदी मरमदि अंकदा पानरक अदो अखोई खंगी
फनायामना तौरसु इन्फ्लुएंस ने हेनबनिना यूपी दसु मुस्लिम वोटर से बीजेपी दा सादा तरेत तगिना अहुम जगह आमना ट्राइंग थोइदि एनपी दे मैक्सिमम दि कांग्रेस ने लवे लिलोंग द श्री बीरेना 107 करोड़ थादरसु लाइरब पंखई की मखा द लेबन नुपी मचा मापल द सेकंड सेट मापन पीरसु युम चहुम सारसु पब्लिक न पामदरे दुम पिरक्त्रेन अदुबु मैं इम्फाल लौमी सिमी प्राइम मिनिस्टर सन्मा किसान योजना की मखादी मी चामरी तरातरे तरे होगी फेब्रुआरी लुपा लिंग अनी हापीदना हंदक हापीदना बिजेम्बूरदसु सिरी सरक की मखाद मोइरांगदगी अचौब इसिंग पाइप पुरक्नब होनरिब मोइरांग सि इसिंग पिथंगनबैदमुक्ता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तौर इज अ मेजर प्लान अपार्ट फ्रॉम दैट थंगनरिब कैरेन भाईबी कैबुल लमजाओ चिंग नतबनिना सो पीनब होनरिब अदगी nga yokpa yaba 36 माइल न कोइब लोकटाक की नक्तबा लोकटाक मानब ग्रुप तगी हुजि ड्रेजिंग मशीन धाजल लगा पोछु खोकल लगा nga यो न बस मिजिंग पीन तौरिब अदुमकना लोइरे हाइदे को ए हाइजेरिसे सुमाइना मेजर प्लान मयाम सि लाग मतम सा हाइबिरिबदो अदुगुम मयाम जिदेदा अखोगी लाइबो फबा हाइदरा हुजिगी मरुप ओजानब के सोरदा सेटबैक अम लाइसे थिनुंगै जी मागी कांग्रेस के अड्डा मुगी घर स्ट्रॉन्ग होल ने बा सिदैदा काइकुना वांखला दी मागी दो मंगोंदे लौथोकपने अदुना अखोइना सिनारियो म होचरक मतमदा हुजि वातो जे बिसेम्बुर वाकिनी क्वासिबाई वाकनी अदरी खापो समंग वाली नाचौ वाली सि मयाम जी थिगलक मतमदा दी तुदने अखोइना हेलगसु रेनमोंदसु ngasa हाइबिरिदो लेमा पोकपम वैंग खुमन जी मौजादे हेन लाकने हेन गिनी अदो पुलमने पुंजलगा कांग्रेस ने हेन तारसो अखोइदगी लिसिंग अनि यौदबा याय हाइना पाबजिदे अखोइ हाना दुम होतोगा लेग्रबनी थांगर मोइने लाक अमा हिदाक तौरसु बीजेपी ना लिसिंग अमा दगी मथक्ता दुम हेलगा चलगा दौनेबा कुंबीसु अदुदगी ओइनामसु अदन आई ngасai हाइजेरिने एंकरदा बिसेम्पुर गिदि केम खनबिरिनो कोइना खरदा ओरसु लिसिंग मादा ओरसु हेलगा लानी बिसेम्पुर गिदि लोइना cut off from across the party line, across the party activities. अखोई हुजी येंगी जिदी बिसेम्पुर नतेबा इम्फाल ईस्ट का वेस्ट का पुंजलगा थौबा ने हेले जे कराई द कके येंगा लोइरे वारी जे अतै द सांगदोक त बिदा अहु गक्तने लेरिस अइ ngasa हाइजेरि जे श्री इबो बि मतम द लिसिंग 35 पिएबा सार समझाय खोई थौबालदा लिलोंगदी लिसिंग 5 पिरेबा वांगदी 5 पिरेबा लिसिंग 5 नेबा अइनो हुजी हाइजेरि न थौबालगी केंद्र अहुम जे सिदगी मोइना हेल अबदा लिसिंग 10 की मखा नत्रगा 10 दि सुइन हेलोय अखोइ ककनी सिनि वोट की स्ट्रेटेजी दी यामना फंगबो फंगदबदुदी एंकर न दु उबिरो तो थौवान की दुदी अखोइ सोइदने इम्फाल इसकी थोंजुगा इम्फाल इसकी अंदरोन कखरने सिम खतंग याबिरो अदत लोय another update ma mo ko music la e da nam zipsi hello 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 tapi 거기서 보다 상관이 안 되게 별로 기술을 하이요 먼저 INC나 뭐 지식망하고 소금 망하고 하는 것들도 이제 지나 지식망이 됐다니 약속에 서로 지켜줘리 그리고 대티비나 지식망도 자무 소금 머리 성공 했더니 그리고 나가니 자무가 아니 하더래 오케이 뭐보다 이제 되게 어떤 소리가 이거를 Maksudnya INC-nya kondisi selamat juga satu polisi juga diketahui. Itu bisa punya kondisi juga, tapi yang telah bentuknya kegiatan. NPS-nya kondisinya juga sama kemampuan juga ada. Oke. Forta, karena masjidnya di sini juga kami kan juga ada. Oke. Ada nota ada ni nanti ada. Oke. Hauzi lei besi yang nan babu kai. Bukti INC-nya BJP-nya pun disini terus ketawakan polisi juga ditahui. INC-nya sekian kali posisi terus sama yang terlibat juga. Hai sih kali constituency gini bang? Kanga boki wena, oke. Ada nota ni kanga juga ni sama yang terlibat. Oke. Aduga hari batok bahasa itu tiba mapam sih koi inner the chingiba koi wangkem lilong aduga thobal gi wena kari update lagi sih.
ꯄꯤꯔꯦ ꯌꯣꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯖꯦꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯇꯣꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯀॉन्स्टिट्यूएंसी अखोई आउटर चिंगदोरीबने हाइतारे मसेसा आईएनसी की जेम्सना लिसिंग मंगा सुपना मंगा अदुगा बीजेपी की बेंजामिन मार्टिन लिसिंग मरीगा चनीगा यांखै तरे थोइदोकना याम कन्ना हेनबा नत्तेना कोई लौजेगे अदुगा खांगबुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच इज अगेन आउटर द चिंगेबा खांगबुक के बीजेपी ना लिसिंग तरुक का चमापन गा हुंफुगा निथोय अदुगा आईएनसी जेम्सना लिसिंग तरुका चमगा यांखै गा निपान फगदना हजिक बीजेपी ना कितन लीड तौरी है तापीरे वाबगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन आउटर द चिंगीबा वाबगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैना आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना लिसिंग तरागा माथोइगो चतुर्क कुनगा निथोय अदुगा बीजेपी ना लिसिंग मरीगा चहुमगा यांखै मापन फंगदना कोई बीजेपी ना कोई ट्रेल तौरी है तारे सेकेंड चेली अदुगा कांग्रेस ना लिसिंग तरागा माथोइगा चतुर्क कुनगा निथोय वाबगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैना अदुना तंपाकी सेक्टर दा कोई आउटर चिंगी बसिंग मनुदा जिरी की फंगजरे हियांगलम फंगजरे खांगबो वाबगाई सो मरु कोई हाइरोक कक्चिंग सुगनु हाइबम फमसिगी ओइना कोई कितंग ngairi hai tare update aba gumu lai amuk koi update si karino tabi na si hello tabi tapiyo hi biyo नंबर की है दियो होय नंबर की लेबी बा सेकंड राउंड की नंबर की सेकंड राउंड को फंगरे थर्ड राउंड लाग पीरब्रा होय
ꯐꯪꯉꯦ tara ahadre pulse level kunganipa natagi ibada kungamari aduga apunba ani suba ani suba rawda kunpuga mata Okay. ai napur ki muhajar Haibi. napur ki ani suba rawda o namake to jising ani ga tawa ne ya kai ga manga mama so ani suba pulse laga Okay. Roman adu bahu dia koi laser second round laser third round thi bahu din tra bol ki sa. Okay. Thagachari Roman koi usi nambol ki second round ki tinchal laga koi tally koi laser dan thagachari koi Bishnupur district ki update to biro koi Roman ni koi bhana thambi ki Bishnupur assembly constituency ne Moirang assembly constituency ne du nambol assembly constituency ne. Now it's the flip of side hai tare usi onthor ne hai tare koi na side thamje ki breaking to je ki ba tomna sai INC candidate ki home constituency da BJP na lead tawraga chatli habidu hojik second round bhau di again yam da bida INC na lead lokhat ki bagi koi gi pau phange am tak thamjage Bishnupur assembly constituency haribasi INC gi candidate oiba nam na Kishore gi home constituency ni haribasi is the first round of the second round punjal laga INC gi candidate na phangi basi 6371 aduga BJP gi first round second round punjal laga phangi sna 6276 sumna te samu ki maya ne hojik koi gi ona Kishore na Bishnupur assembly constituency da lead tawkhat khre na koi latest pau da takpira ibasi lairiba train ji hojik again inner gi oina di koi yam kana haiba ngam da bagi pibam da hojik so dumak lairi haibari koi gi keno gi BJP gi candidate na hojik phauda 1,05,922 phangaga aduga INC ki candidate na 94,385 chawrak na lising tarama thoiga chamnga ga kuntha taret ki margin helaga energy oina chatli aduma bo outer gi oina di NPPF na yamna koi gi comfortable lead ama hojik phogi oina di lairi haijebasni hojik matang swais na koi gi ngasi Bangtok Chari ba Lok Sabha Election 2019 Times of Manipur ki special koi gi show si break amtang lokse ge break ki matung da lairi ba train si matang da lairi ba updates ki matang da miyam da mukhan pura lakse ge hojik ko ina di ai lengsin biri ba agi oza samjai ba thaga jo Bangtok Chari aduga break ki matung da koi amuk another guest oza somendo de dumak leibiraga another guest amaga amuk lengsin biraga hari ba la iba koi ki train si matang da kai ba train lai bige kari karma da constituency da kanane helbige habdu thamjage keep watching Times Manipur.